예. 그 현재 그 우리 저 세기 노트북에는 녹화가 안 되죠? 제가 호스트 아니니까 안 돼요. 안 되죠. 어. 네. 내가 안 되면 이제 다 이게 방법이 없네. 네. 예. 네네. 자, 기도합니다. 자, залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 호세아를 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь өнөөдөр ч гэсэн Хосea номноос суралцах боломжийг өгсөн талархаж байна. 예, 호세아서를 통해서 하나님께서 사랑하는 백성들을 어떻게 인도하시는지 저희들이 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Хосea номоор дамжуулан бурхан өөрийн хайртай ард түмнийг хэрхэн удирдах байдгааг та бидэнд ойлгуулж өгөөч. 하나님이 사랑하시는 그 이스라엘 백성들을 통해서 하나님의 선하시고 하나님의 온전하신 뜻을 우리가 잘 깨닫고 음, 은혜를 받게 해 주시옵소서. За тэгээд Хосea номоор дамжуулан үнэхээр бурхан таны хайрыг бүрэн ойлгож ухаарч чадхад та бидэнд туслаарай. 그래서 오늘날 저희들의 목회 현장에서 하나님의 뜻을 잘 전파할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Тэгэд өнөө үед ч гэсэн бид нар таны үгийг сайн ойлгоод бас таны үгийг сайн тунхаглаж чадхад та бидэнд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 예, 호세아 오늘 2장 다시 복습하면서 갑니다. За бүгдээр Хосea 2 дугаар бүлгээс дахиад одоо давтаж эхлэе. 예, 호세아 2장은 이 징계를 통한 이스라엘의 회복을 말하고 있습니다. За 2 дугаар бүлэг маань болохоор тийм ээ одоо энэ сахилгажуулалтаар дамжуулан Израилийг одоо шинчилж сэргээж байгаа тухай гарч байгаа. 예, 그동안 북이스라엘은 하나님께서 주신 풍성한 곡식과 새 포도주와 기름 등으로 이 풍요로운 생활을 누렸습니다. За өнгөрсөн хугацаанд гэхүү тийм ээ одоо энэ хугацаанд юу Израилийн ард түмэн маш элбэг дэлбэг тийм ээ одоо хангалуун амьдралаар амьдарцгааж байсан. 예, 이와 같이 하나님의 축복은 그 믿음의 조상들과 맺은 그 하나님의 그 신실하신 언약에 따른 것이었습니다. За тэгээ эндээс харах юм бол бурхантай байгуулсан гэрээ бол тийм ээ үнэн ч шудраг тэр ард түмэн тэр өвөг эцэгтэй байгуулсан тэр гэрээнээс эхлэлтэй байсан байна. 그럼에도 북이스라엘 백성들은 이와 같은 하나님의 신실하신 은혜와 축복을 깨닫지 못하고 우상을 섬기고 우상을 따라 이렇게 그 살았습니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн тийм ээ тэр одоо үнэн ч шудраг тэр бурхныг мэдэхгүй тийм ээ бурхныг мартаж ингэж шүтэж амьдарцгаасан байгаа. 당시에 그들이 가장 좋아했던 그리고 가장 이렇게 중요하게 여겼던 그 우상은 바알 신이었습니다. За тэр үед болохоор Израильчуудад хамгийн их таалагддаг гэх юм хамгийн одоо тэр дуртай шүтэж байгаа тэр шүтээ нь юу байсан бэ гэвэл Баал байсан байгаа. 예, 이 바알 신을 통해서 이 농산물이 이렇게 농산물의 풍요로움을 누릴 수 있다고 그들은 생각한 것입니다. За тэгээд тэд нар бодохдоо юу гэж бодож байсан бэ гэвэл энэ Баал тийм ээ биднэрт энэ одоо ургацыг маань ариун одоо ургац хураалгаж байна гэж тэд нар итгэж байсан. 하나님께서 그 언약대로 이스라엘 백성들에게 복을 주셔서 이렇게 풍요로운 생활을 하게 됐는데 그걸 바알 신이 주는 줄 잘못 알게 된 것입니다. Гэтэл энэ нь болохоор бурхан тийм ээ тэднэрт амласан өвөг эцэгт нь амласан амлалтынхаа дагуу тэр одоо тийм ээ элбэг хангалуун амьдралыг өгсөн байтал тэд нар энэ одоо Баал биднэрт ийм одоо хангалуун амьдралыг өглөө гэж тэд нар итгэсэн байна. 그래서 하나님께서 매우 진노하셔서 이렇게 호세아 선지자를 통해서 회개하고 다시 하나님께 돌아오도록 이렇게 하나님의 강력하게 경고를
하고 있습니다. Гэтэл бурхан тийм ээ Хосея иш үзүүлэгчээр дамжуулан гимшин бурханы өмнө буцаж ирээ гэдгийг одоо тэднэрт маш одоо хатуугаар сануулж хэлж байгаа. 음. 그러나 그들이 끝까지 하나님의 말씀을 듣지 않고 결국은 이 바알을 더욱 섬기고 바알을 더욱 숭배했습니다. Гэтэл тэд нар тийм ээ бурханы үгэнд итгэлгүй илүү харин ч илүү тийм ээ тэр Баалд мөргөж Баалд одоо үйлчлсээр байсан байна. 그래서 하나님께서는 그동안 이스라엘 백성들에게 주셨던 그런 모든 풍요로운 축복을 이제 거두시기로 작정하신 것입니다. Тийм учраас бурхан тэр Израилийн ард түмэнд өгсөн тэр нөө элбэг хангалуун тэр ивэл өрөөлөө буцааж авахаар одоо шийдсэн байх. 그들이 바알로부터 얻었다고 생각했던 그 풍요로운 수확, 자랑하던 그런 포도나무, 무화과나무 모든 열매들을 들짐승에게 하나님이 다 주신다고 했습니다. Тэгээ бурхан юу гэсэн бэ гэвэл тэдний тийм ээ одоо тэгж их сайрхаж тэгж их одоо бардамнаад байсан гэх үү тийм ээ өнгөрөөд байсан тэр одоо инжир мод болоод тийм ээ чидүүн жимсний мод энэ бүх зүйлийг нь хээрийн араатнууд одоо цөлмөх болно гэж хэлсэн байна. 또 바알에게 바쳤던 그 아름다운 그 모든 물질들을 다 하나님은 쓸모없게 만드신다고 했습니다. Тэгээ тэр Баалд өргөөд байсан тэр одоо гайхалтай гэж байгаа гайхалтай тийм ээ тэр одоо өргөлүүдийг нь бурхан ямар ч хэрэггүй болгоно гэж хэлсэн байна. 그리고 하나님께서는 그들을 철저하게 하나님으로부터 버림받을 것을 경고했습니다. Тэгээ бурхан тэднийг одоо хаях болно гэдгийг одоо анхааруулж хэлсэн байна. 또한 그 이스라엘 백성들은 하나님만 섬기는 제사장 나라로서의 사명을 다 잊어버렸고 이방 나라들과 우상을 섬기며 벗되게 살았습니다. Тэгээ тэд нэр өөрсдөө тийм ээ бурханд үйлчлдэг тэр арт түмэн гэдгээ мартан тийм ээ тэр дэлхийн ертөнцийн тэр химэл шүтээнд үйлчлдэг одоо улс орнуудтай найз нөхөдийн одоо андын харилцаатай болж одоо амьдарч цааш байсан байна. 이와 같이 하나님 앞에서 영적인 그런 음행을 행하는 이스라엘 백성들에게 하나님은 매우 진노하셨습니다. Яг үүнтэй ингэж тийм ээ бурхан тэр сүнслэг завхаарлыг үйлдээд байгаа Израилийн ард түмэнд бурхан бурхан маш ихээр одоо уурсан байна. 근데 하나님께서는 북이스라엘 나라에게 주셨던 그 모든 그 축복과 그 모든 아름다운 것들을 다 이렇게 하나님이 다시 빼앗으신다고 경고하고 있습니다. Тийм учраас бурхан хойд одоо Израильчуудад өгсөн тийм ээ тэр бүхий л үзэгсэнтэй тэр сайхан гоё сайхан зүйлсүүдээ бүгднийг одоо буцааж авна гэж тэднэрт анхааруулж хэлж байгаа. 그리고 북이스라엘은 자신의 그 축복받은 땅으로부터 추방을 당할 것이라고 경고하고 있습니다. Тэгээд Израилийг өөрсдийнхөө тэр өрөөгцэн энэ газар нутгаасаа хөөгдөх болно гэдгийг бас тэднэрт анхааруулж хэлж байгаа. 그래서 모든 이방 나라로 다 뿔뿔이 흩어질 거라고 경고하고 있습니다. Тэгээд бүхий л одоо хар үндэстэн рүү бүгдээр харахаж одоо тарж бутрах болно гэдгийг бас анхааруулж хэлж байгаа. 그러나 하나님께서는 그들을 영원히 버리지 않으실 거라고 말씀하셨습니다. Гэхдээ бурхан бас тэднийг тийм ээ би та нарыг мөнхөд одоо хаяхгүй гэж. 그들이 흩어진 이방 나라에서 그 환난 받는 곳에서 그 고난 받는 땅에서 그들을 다시 징계하셔서 다시 이스라엘 나라로 돌아오게 하신다는 겁니다. Тэгээд тэднийг тараас нь нутгуудаас тийм ээ бурхан буцааж авчрах болно гэж хэлж байгаа. 그들을 흩어진 곳에서 다시 회복시켜서 그들로 하여금 이제는 하나님만 섬길 수 있는 그러한 그 신앙을 다시 회복시켜서 예루살렘으로 다시 돌아오게 해주신다는 겁니다. Тэгээд тэднийг тийм ээ одоо тараас нь тэр газар нутгаас нь буцааж авчрахдаа тэдний итгэлийг хүртэл сэргээж тэднийг сэргээж авчирнаа, шинчилж авчирнаа гэж хэлж байгаа.
그리고 그들을 통해서 다시 하나님의 영광을 드러나게 하시겠다는 그 소망의 메시지를 전하고 있습니다. Тэгээ тэднэрээр дамжуулан тэр дахин тийм ээ одоо дахин тэднийг одоо босгох болно гэсэн тэр найдварын үгийг итгэл найдварын үгийг тэднэрт тунхаглуулж байгаа. 우리가 이 선지서에서 나오는 그 하나님의 그 메시지의 그 공통점은 거의 동일합니다. Бид нар энэ одоо иш үзүүлэлгийн номноос сонсож байгаа энэ бүхий л одоо иш үзүүлэлгүүд бол тийм ээ ихэнхдээ одоо тэр агуулгууд нь ижилхэн дандаа агуулгатай байгаа. 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬기며 그 우상을 따라갈 때 하나님은 반드시 회개하고 돌아오도록 이렇게 선지자를 통해서 말씀을 하십니다. Израилийн ард түмэн гим нүгэл үйлдэх үед тийм ээ бурхан тэднэрт одоо иш үзүүлэгчээр дамжуулан тэднийг гимшээд буцааж ирүүлэхээр одоо бурхан үргэлж тийм боломжийг тэднэрт үлдээж байгаа. 돌아오라, 돌아오라. буцаж 돌아오면 다 용서하고 다시 하나님이 은혜를 주신다고 이렇게 거듭거듭 말씀하고 계신 겁니다. буцаад ирэх юм бол бурхан та нарыг өрөөх болно гэж тийм ээ одоо ингэж өрөөлийн үгсийг хүртэл бурхан ингэж хэлүүлж байгаа. 그러나 대부분 이스라엘 백성들은 그 하나님의 그 사랑의 음성을 듣지 않고 더욱 하나님과 멀어지고 그리고 하나님을 거역하고 우상을 더욱 섬기게 됩니다. Гэтэл Израилийн ард түмэн яаж вэ гэх юм бол бурханы үгийг сонсох биш тийм ээ. Тэр анхааруулгын үгийг сонсох биш харин ч тэр эсэргээрээ бас одоо шүтээний шүтэж мөргөж өгдөг. 그러면 하나님께서는 진노하셔서 결국은 끝까지 거역하고 불순종하는 그 이스라엘 백성들에게 하나님은 심판하실 것을 경고합니다. Ингэж бурханы үгийг сонсохгүй тийм ээ ингэж зөрүүдэлж байгаа ард түмнийг бурхан хараад тэднэрт уурлаж тэднийг одоо эцэстээ тийм ээ одоо шийтгэж байгаа. 그리고 그들을 이방 나라에 이렇게 포로로 끌려가서 오랜 세월 동안 고난을 받고 환난을 당할 것을 하나님이 경고하셨습니다. Тийм учраас бурхан тэднийг олон жилийн турш харь үндэстнүүдэд очиж боолжлогдсон одоо амьдрах болно гэдгийг урдаас тэднэрт одоо ингэж анхааруулж хэлсэн байна. 그래서 그곳에서 자신들의 죄를 깨닫고 회개하고 다시 하나님만 섬길 것을 그런 신앙을 다시 회복시켜 주신다는 것입니다. Тэгээ тэндээ тийм ээ үнэхээр одоо өөрсдөө дахин гимшиж бурханы өмнө тийм ээ буцаж ирснээрээ тэдний итгэлийг дахин сэргээж өгөх болно гэсэн ийм итгэлийг ийм үгийг бурхан тунхаглаж хэлсэн байна. 그러면 하나님께서 약속하신 대로 그들을 다시 예루살렘으로 돌아오게 하셔서 하나님의 영광을 드러나시게 하겠다고 약속하시는 것입니다. Тэгээ бурхан тэднийг Иерусалим руу дахин авчраа тийм ээ бурханы алдрыг дахин илэрхийлэхээр тэднийг одоо сэргээх болно гэж бурхан амласан байна. 그리고 궁극적으로는 예수님께서 신약 시대 예수님께서 오셔서 그 이방 나라에 흩어져 있던 하나님의 백성들을 다시 이렇게 돌아오게 하신다는 그런 메시지로 이렇게 하나님은 인도하고 있습니다. За тэгвэл энэ нь болохоор шинэ гэрээний үед тийм ээ Есүс Христ ирж тэр мэндэлснээр харь үндэстнүүд буюу тийм ээ одоо бүх улсад дэлхийд даяар тархсан байгаа үндэстнүүд өөрийн хүмүүсийг одоо цуглуулна гэж хэлсэн нь тэр харь үндэстнүүд хүртэл Христийн сайн мэдээг сонсож бурхны өмнө ирэх болно гэдгийг тэр хэлж байгаа. 오늘날에도 하나님을 사랑하는 자녀들이 하나님을 떠나게 되고 세상을 사랑하고 나갈 때 이와 같은 방법으로 하나님의 자녀들을 인도하십니다. Өнөөдөр ч гэсэн бурхан яг л өнөө үед бас адилхан ингэдэг. Тэгээ бурханы хайртай ард түмэн бурханы өмнө гим нүгэл үйлдээд явхад бурхан өөрөө тэднийг яг энэ үсг ингэж одоо ард түмнийг Израилийн ард түмнийг удирдах байгаатай адилхан ингэж удирдах чиглүүлж яддаг байна. 그래서 여러 가지 그 환난과 이 고난을 통해서 징계하시고
그 가운데 회개하고 돌아오도록 하나님은 특별히 이렇게 은혜를 베푸신다는 겁니다. Янз бүрийн зовлон зүтгүүрээр дамжуулан тийм ээ тэд нэрийг сургаж одоо сахилгажуулаад тэгээд тэд нэрийг одоо бурхны өмнө эцэстээ гимшээд буцаж ирэхээр тэд нэр удирддаг байна. 그 2장의 내용이 이와 같은 하나님의 메시지로 이렇게 잘 기록되고 있습니다. За тэгвэл хоёрдугаар бүлгийн одоо агуулга маань ингэж тийм ээ бурхны одоо ийм үгээр дамжуулан энэ үгээр дамжуулан одоо ингэж одоо юу хөө бичигдсэн байх нь. 그래서 2장을 크게 두 단락으로 나눌 수가 있습니다. За тэгээ бид нар хоёрдугаар бүлгийг одоо том хоёр хэсэгт хувааж болно. 첫째 단락은 그 하나님의 징계에 대해서 말하고 있습니다. За нэгдүгээрх нь болохоор бурхны тэр сахилгажуулалтын талаар хэлж байна. 2장 2절부터 2장 13절까지 하나님의 징계에 대해서 언급하고 있습니다. За 2-2-оос 2-13 дугаар ишлэл хүртэл бурхны тэр сахилгажуулалтын талаар хэлж байна. 두 번째 단락은 하나님께서 이스라엘 백성들을 회복하여 다시 돌아오게 하시는 그런 내용으로 이렇게 기록되어 있습니다. За хоёрдугаарх нь болохоор бурхан Израилийн ард түмнийг тийм ээ итгэлийг сэргээж дахин Израиль руу дагуулж ирж байгаа талаар 2장 14절로 23절까지입니다. 2-14-өөс 23 дугаар ишлэл хүртэл. 이와 같이 2장은 전반부에는 하나님의 징계를, 후반부에는 하나님의 은혜로 회복되는 것을 이렇게 기록하고 있습니다. За тэгвэл хоёрдугаар бүлгийн эхний хагас гэхөө тий. Хоёрдугаар бүлгийн эхний хагас нь болохоор бурхны шийтгэлийн талаар байгаа бол сүүлийн хагас нь болохоор бурхан тэр ард түмнийг сэргээгээд дахин одоо шинжил итгэлийн сэргээгээд буцааж авчрах талаар одоо бичсэн гэсэн байна. 자, 그러면 이거 2장의 첫 번째 대지는 하나님이 긍휼하심으로 이스라엘 백성을 불러주심이라고 했습니다. За тэгвэл эхний сэдв хоёрдугаар бүлгийн эхний сэдв тийм ээ одоо бурхны өршөөл инэрлэр тэр Израилийн ард түмнийг дуудсан нь гэж байгаа. 하나님이 긍휼하심으로 이스라엘 백성을 불러주셨다는 겁니다. За бурхны тэр инэрлэр тийм ээ өршөөл инэрлэр Израилийн ард түмнийг бурхан өөрөө дуудсан байна. 1절을 한번 읽어보시기 바랍니다. За нэгдүгээр ишлэл хаач ах トゥ нартаа амми гэж эгч トゥ нартаа рухама хэмээн хэлэх гэсэн. 여기 2장 1절은 암미하고 루하마가 나옵니다. За амми болоод рухама гэдэг хоёр үг гарч байна тийм ээ. 암미는 내 백성이다라는 뜻이고요. За амми гэдэг нь болохоор миний ард түмэн гэсэн утгатай. 루하마는 긍휼히 여기신다는 뜻입니다. За рухама гэдэг нь болохоор инэр нь өрөвднө гэсэн утгатай гэсэн байна. 이와 같이 하나님께서는 그 이스라엘 백성을 다시 이렇게 불쌍히 여기셔서 하나님의 백성으로 불러주시겠다는 겁니다. Үүнтэй адилхан бурхан тийм ээ ингэж Израилийн ард түмнийг өөрөө өрөвдөж инэрэж тийм ээ Израилийн ард түмнийг дахин дуудах болно гэж хэлж байгаа юм. 다시 말하면 하나님의 백성들에 대한 그 회복과 미래에 대한 구원의 소망을 선포하는 것입니다. Тэгвэл энийг өөрөөр хэлэх юм бол энэ маань юу вэ гэх юм бол юу хэлж байна вэ гэх юм бол Израилийн ард түмний тийм ээ сэргэлт болоод ирээдүйн талаарх одоо тунхаглал гэж ойлгож болох юм. 그래서 암미 루하마는 하나님의 그런 회복과 구원의 소망을 선포하는 그런 메시지가 담겨져 있습니다. Тийм учраас амми болоод рухама гэдэг нь тийм ээ бурхны авралын талаарх тэр одоо авралын мессеж энэ дотор агуулгадж байна. 하나님을 사랑하는 자신의 백성들이 하나님을 불순종하고 멀리 떠난다 할지라도 절대 버리지 않으시고 다시 돌아오게 하신다는 겁니다. Бурхныг хайрладаг тийм ээ бурхны ард түмэн байх юм бол тэр бурхны ард түмэн тэр ерөөсөө хаяхгүй байж түүнийг дахин дуудаж авчрах болно гэдэг хэлж байна. 자, 두 번째 대지는 이스라엘 백성들의 영적인 음행죄를 책망하시고 심판하신다.
За хоёр дахь сэдв нь болохоор Израилийн ард түмний сүнслэг тийм ээ одоо завхаарлыг нь зэмлэж тэднийг одоо буруутгаж зэмлэж байгаа. 예, 하나님께서는 사랑하는 백성들이 그 죄를 책망하시고 또 심판하신다는 그 내용을 기록하고 있습니다. Бурхан өөрийн хайртай ард түмнийг тийм ээ ард түмний гим нүглийг нь буруутгаж тэдний гим нүглийг нь тэднийг зэмлэж байгаа байх нэ. 2절부터 5절까지입니다. За 2-5 дугаар ишлэл. 2-5 тэмцэлт ихтэйгээр тэмцэлт. Учир нь тэр бол миний эхнэр биш. Би түүний нөхөр биш. Түүний нүрнээс завхаарлыг зайлуулж хөхнийх нь хоорондоос садар самууныг нь найрлах. Эсвэл эс тэгвэл би түүнийг нүцэглэн анх мэндэлсэн өдрийн шиг түүнийг ил гаргана. Би бас түүнийг цөлөн мэт зэлүүд газар мэт болгон цангааж алах болно. Бас түүний хүүхдүүдийг өргөдөхгүй. Яагад гэвэл тэд байгалийн матба наагаарай. Яагад гэвэл тэд завхаа хүүхдүүд юм. Учир нь тэдний их завхаарсан тэднийг тээсэн тэр им ичхүрийг үйлдэжээ. Учир нь тэр надад миний таалах, миний усыг ба миний ноос, миний майланг ба миний тос, миний дарсыг өгдөг нууц амаргуудынхаа араас би явна гэж хэлжээ. 네. 이렇게 2절부터 5절까지는 하나님이 백성들의 음행죄를 책망하시고 심판하신다는 내용입니다. Ингэж 2-оос одоо 5 дугаар ишлэл маань тэр Израилийн ард түмний юм завхаарлын гим нүглийг тийм ээ завхаарлын гим нүглийг одоо буруутгаж байгаа ийм одоо агуулга байна. 자, 그래서 2절에 보시면 너희 어머니와 논쟁하라는 말이 나옵니다. За тэгсэн 2 дугаар ишлэл дээр яаж яана вэ гэх юм бол та нар ихтэйгээ тэмцэлт гэсэн байна. 여기서 너희 어머니는 바로 고멜을 말합니다. За тэгвэл энэ дээр одоо та нарын ихтэйгээ гэдэг нь хэнийг хэлээд байна гэвэл гомерийг хэлж байна. 이 고멜에 저지르는 음행죄를 그 고멜이 낳은 자녀들로 하여금 어머니 고멜의 음행죄를 이렇게 음행죄를 말하자면 음행죄를 지적하라는 겁니다. 지적하라. За тэгэд энэ дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр та нар тийм ээ өөрийн их гомерийн үйлцэн гим нүглийг одоо ингээ буруутгаарай гэж. 그러니까 이 고멜이 저지르는 그 음행죄를 그 자녀들로 하여금 그 어머니가 저지르는 그런 음행죄에 대해서 옳고 그름을 판단하라. 그렇게 말하고 있는 겁니다. Тэгвэл энэ нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол та нарын их гомер тийм ээ гомерийн үйлцэн энэ завхаарлын гим нүгэл зөв юм уу буруу юм уу гэдгийг та нар өөрсдөө шүүн тогтоо гэж хэлж байгаа. 이것은 곧바로 이스라엘 백성들의 음행죄를 믿음을 잘 지키는 그 하나님의 자녀들이 책망하라는 것입니다. Тэгвэл энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол юу гэж хэлж байна гэх юм бол Израилийн ард түмний гим нүглийг тийм ээ итгэл сайтай итгэгч нар одоо тэр гим нүглийг нь буруутгаж зэмлээрэ гэж хэлж байгаа. 이스라엘 백성들 가운데도 믿음을 잘 지키는 그 신실한 하나님의 백성들로 하여금 이스라엘 백성들의 음행죄를 책망하고 그걸 지적하라는 것입니다. Израилийн ард түмний хүртэл хэлэхдээ тийм ээ өөрсдөө итгэл сайтай тэр итгэгч нар нь Израилийн ард түмний гим нүглийг энэ завхаарлын гим нүглийг нь буруутгаж зэмлээрэ гэж хэлж байна. 그들의 우상 숭배로 인한 그러한 음행죄에 대해서 옳고 그름을 밝혀내라. Бид нар шүтэж байгаа энэ завхаарлын гим нүглийг нь тийм ээ зөв үү буруу юу гэдгийг нь шүүж тунгаа гэж хэлж байна. 그리고 그들의 죄에 참여하지 말라는 것입니다. Тэгээ зогсохгүй тэдний гим нүгэлд бүү оролц гэж хэлсэн. 많은 이스라엘 백성들이 다 우상을 섬기고 그들이 음행한다 할지라도 거기 죄에 참여하지 말라. Израилийн одоо ард түмэн дундаас тийм олон хүмүүс нь гим нүгэл үйлдэж одоо байгаа ч гэсэн үйлдэж гэсэн та нар тэр гим нүгэлд нь оролцож болохгүй гэж хэлж байна. 하나님께서는 언제든지 어느 시대든지 하나님을 잘 섬기는
그 진실한 백성들을 통해서 이렇게 하나님의 메시지를 전하게 하십니다. Мгм. Бурхан ямар ч үед байсан тийм ээ хаанд хизээчсэн тэр бурханы өөрийн тэр үнэнч гэх үү те тэр ард түмнэр дамжуулан үргэлж өөрийн үгийг тунхаглаж дамжуулж байдаг байна. 자, 우리가 이제 요한계시록 2장 20절 한번 보시기 바랍니다. Илчлэлт 2:20 예, 2장 20절. 요한계시록 2장 20절에 두아디라 교회가 나옵니다. За 2:20 дугаар илчлэлт 2:20 дугаар илчлэл. 두아디라 교회. За энэ дээр болохоор Туатир чуулганы тухай ярьж байгаа. 네가 책망할 일이 있노라 했습니다. 책망할 일이 있노라. Гэвч чиний эсрэг зүйл надад байна гэж хэлсэн. 이 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 네가 용납함이니 그랬습니다. За тэн дээр юу гэсэн бэ гэвэл юу вэ гэвэл өөрийгөө иш үзүүлэгч хэмээн нэрлэдэг Изебел гэгч эмэгтэй гэж байгаа. 예, 그 이세벨의 그 범죄를 책망하라는 것입니다. Тэр Изебел гэж тийм ээ одоо өөрийгөө иш үзүүлэгч гэж нэрлэж байгаа тэр эмэгтэйг та нар одоо зэмлсэнгүй гэдэг утгаар одоо гэдгээр одоо түүнийг зэмлэж 이세벨의 байгаа. 그 죄가 뭡니까? За тэгвэл Изебел ямар гэмнүгэл үйлдсэн бэ? 그가 내 종들을 가르쳐 꿰어 음행하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다 했습니다. За тэгвэл Изебел ямар гэмнүгэл үйлдсэн бэ гэх юм бол энэ дээр хэлж байна тийм ээ. Изебел гэгч эмэгтэйд миний боолуудыг сурган төөрөлдүүлэхийг чи зөвшөөрсөн. Тэгснээр тэд садар самуу үйлдэн шүтээнүүдэд өргөсөн юмсыг иддэг ажээ гэсэн. 이와 같이 하나님을 사랑하지 않고 세상을 사랑하고 세상과 벗대는 그런 죄에 대해서 책망하라는 것입니다. За үүндээс харах юм бол тийм ээ бурхныг хайн тийм ээ одоо дэлхийн ертөнцийн найзлан дэлхийн ертөнцийг одоо найзаа болгож байгаа энэ хүмүүсийг зэмлээрэ гэж хэлж байгаа. 네. 또 요한계시록 18장 4절 5절. За тэгээд илчлэлт 18-ийнхаа 4, 5 дугаар ишлэл. 요한계시록 18장 4절 5절 한번 읽어보세요. За 4, 5 дугаар ишлэлийг уншия. 4, 5 би Тэнгэрээс өөр нэг дуу гарахыг сонсов. Миний ард түмэн та нар тэр имийн нүглүүдэд нь хамтрагч болохгүй тулд болон түүний гамшигыг хийж хүлээж авахгүй тулд түүнээс гарагтун яагаад гэвэл түүний нүглүүд нь тэнгэрт тултал овоорсон бөгөөд бурхан түүний гин бурууг сансаа гэдэг. 이건 사도 요한을 통해서 하나님이 주신 말씀입니다. За энэ бол Илч Иохноор дамжуулан тийм ээ бурханы өгсөн үг. 사도 요한은 이 하나님의 말씀을 밤모섬에서 고된 그런 노동을 하면서 밤모섬에서 이와 같이 하나님의 말씀을 받은 것입니다. Илч Иохан тийм ээ тэр бурханы үгийг Патам арал дээр цөллөгдсөн байхдаа тэр бурханы үгийг хүлээж авсан байна. 그 하나님의 말씀을 받아서 이와 같이 하나님의 교회들이 하나님을 섬기지 않고 이렇게 우상을 섬기고 우상과 이렇게 벗대고 우상의 제물을 먹는 것에 대해서 책망을 하라고 한 것입니다. За тэгээд бурханы ард түмэн тийм ээ одоо шүтэж байгааг нь зэмлээрэ гэж бурхан тийм ээ түүнд одоо ингэж хэлсэн байна. 그리고 그들의 죄에 참여하지 말라는 것입니다. Тэгээд тэдний гим нүгэл бас бүү оролцоорой гэж хэлсэн. Бити оролц гэж хэлсэн. 또 그들이 받을 재앙을 받지 말라는 것입니다. Тэдний авах тэр гамшигын хүртэл битгий аваарай гэж хэлсэн байна. 그들의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그들의 불의한 일을 기억하신다는 것입니다. Тэдний гим нүгэл тийм ээ одоо тэдний гим нүгэл тэнгэрт тулсан бөгөөд бурхан түүний одоо тэр гим нүглийг нь сансаа гэж хэлж байна. 우리는 하나님이 누구에게 말씀을 주시는지 우리가 잘 좀 깨달아야 되겠습니다. Бид нар бурхан хинд үгээ хэлж байна вэ гэдгийг бид нар илүү сайн одоо ойлгох хэрэгтэй байна. 어느 시대나 하나님의 신실한 종들에게 하나님은 말씀을 주십니다.
Ямар ч цаг үед байсан бурхан өөрийн тэр итгэмжит боолдоо үгээ хэлдэг. 하나님은 진실하게 사랑하고 하나님을 잘 섬기는 그런 진실한 종들에게 하나님은 말씀을 주십니다. Бурханы үг бол тийм ээ тэр өөрийн үнэнч тэр итгэмжит боолдод өгөгддөг үг байна. 그들을 통해서 하나님의 백성들을 책망하고 돌이키게 하고 또 하나님의 뜻을 전달하는 것입니다. Тэднэрээр дамжуулан бурхан өөрийн үгийг хэлж тийм ээ өөрийн хүслийг тэднэрээр дамжуулан тэднэрээр тэр өөрийн итгэмжит хүмүүсээр дамжуулан тунхаглуулдаг байна. 이 창세기 18장에 보면 소돔 고모라가 하나님의 심판으로 멸망을 했습니다. Эхлэл номдэр харах юм бол Содом Гоморо хот тийм ээ бурханы шийтгэлээр мөхдөг. 그들에게 의인 10명이 없어서 결국은 소돔 고모라가 하나님의 심판으로 이렇게 멸망을 당한 것입니다. Тэднэрт 10 зөвхт хүн олдоогүй учраас тийм ээ тэдний дундаас олдоогүй учраас тэд нар ингэж мөхсөн баг. 우리 믿음의 조상 아브라함이 의인 10명이 있으면 그 성을 용서해 주시겠습니까? 했어요. Итгэлийн өвгдөөс болох Авраам тийм ээ зөвхт 10 хүн олох юм бол та тэднийг уучлах уу гэж асуусан. 그러나 의인 10명이 없어서 결국은 소돔 고모라가 자신들의 죄값으로 하나님의 심판으로 완전히 멸망하고 사라져 버린 겁니다. Гэтэл тэнд зөвхт 10 хүн байгаагүй учраас тийм ээ тэд нар өөрсдийн үйлцэн гим нүглээсээ болоод Содом Гоморо устж үгүй болсон байна. 또 에레미야 5장 1절에 보면 의인 한 사람이 없어서 예루살렘이 멸망을 당했다고 나옵니다. Гэтэл Еремия 5 дугаар бүлгийн 1-р эшлэлдэр харах юм бол тийм ээ зөвхт хүн тийм ээ нэг ч зөвхт хүн олдоогүй учраас Иерусалим мөксөн гэж хэлж гарч байгаа. 예, 예루살렘에는 많은 그 하나님의 백성들이 살고 있는 그런 도시입니다. Уг нь Иерусалим бол тийм ээ бурхны олон ард түмэн амьдардаг ийм газар. 하나님의 그 백성들이 하나님을 섬기는 것을 자랑하고 또 하나님을 그 이름을 높이고 자랑하는 그런 도성이에요. Уг нь Иерусалим бол тийм ээ бурхны нэрээр сайрхдаг, хонгор бахархдаг ийм олон бурхны хүмүүс тийм байдаг тийм ийм хот байгаа. 거기에는 그 많은 종교적인 지도자들도 많이 거주하고 또 세상의 권력자들도 많이 사는 곳입니다. Гэтэл тэнд болохоор тийм ээ шашны удирдагч нар маш ихтэй бөгөөд шашны удирдагч нар, шашны тэргүүлэгч нар маш ихээр амьдардаг тийм хот байсан. 이스라엘 백성들이 가장 자랑스럽게 생각하던 그런 성전이 있는 그런 도시입니다. Тэгэл Израилийн маш ихээр бахархдаг, сайрхдаг нөгөө ариун сүм хүртэл тэр газар байдаг. Тийм хот байсан байгаа Иерусалим. 그러나 그들에게 공의를 행하며 바른 진리를 구하는 의인 한 사람이 없어서 결국은 예루살렘이 멸망당했다고 기록되고 있습니다. Гэтэл тэднэрт тийм ээ шударгыг үйлдэж зөвийг эрэлхийлдэг тийм ээ нэг ч хүн байгаагүй учраас 10명이요 목사님? 한 명. нэг хүн байгаагүй учраас тийм ээ Иерусалим мөксөн гэж хэлдэг. 소돔 고모라는 의인 10명이 없어서 망했고 예루살렘은 의인 한 사람이 없어서 하나님이 구하시는 하나님이 찾으시는 의인 한 명이 없어서 결국 예루살렘이 멸망을 당했다고 나옵니다. Содом Гоморо бол тийм ээ зөвхт 10 хүн байхгүйгаас болж мөксөн байхад Иерусалим бол тийм ээ зөвхт нэг хүн ганц хүн байхгүйгаас болоод мөксөн гэж байгаа. 예. 공의를 행하며 진리를 구하는 한 사람을 찾지 못해서 멸망을 당했다고 합니다. Шударгыг үйлдэж тийм ээ үннийг эрэлхийлдэг нэг ч хүн байгаагүй учраас Иерусалим мөксөн гэж хэлж байгаа.
자, 오늘날 우리들도 하나님의 공의를 행하며 바른 진리를 우리가 구하는 그 일꾼들이 된다면 많은 사람들의 멸망을 우리가 막을 수가 있습니다. Тийм учраас бид нар ч гэсэн өнөөдөр тийм ээ одоо шударгыг үлдэж үннийг эрэлхийлдэг ядаж нэг хүн нь байж чадах юм бол олон хүнийг бид нар мөхлөөс аварч чадах нэ. 이것을 오늘 이 본문에서 우리에게 교훈을 하고 있는 것입니다. Үүнийг өнөөдөр бид нарт тийм ээ энэ бидний уншсан одоо хэсгээс биднэрт одоо зааж сургаж байна. 자, 2절을 봅시다. 2절. 2-р ишлэл Хосея 1-ийн 2-р ишлэл. 저로 그 얼굴에서 음란을 제하게 하고 그 유방 사이에서 음행을 제하게 하라 이렇게 말씀하셨습니다. 이 2절이죠. 예, За 2절. тэгээд nee. За тэмцэлд ихтэйгээ тэмцэлд учир нь тэр бол миний эхнэр биш би түүний нөхөр биш түүний нүүрнээс завхаарлыг зайлуулж хөхнийх нь хоорондоо садар самууныг арилгаа гэж хэлсэн. 예, 이것은 고멜의 그 음행죄를 그 적나라하게 이렇게 표현하는 그러한 말씀입니다. Энэ бол одоо Гомерийн нөгөө завхаарлын гим нүглийг тийм ээ маш одоо ил тодор одоо хэлж өгч байгаа. 그것을 없어지기를 그러니까 고멜의 그런 음행죄를 더 이상 짓지 않기를 호세아가 간절히 바라는 것입니다. Ингэж тийм ээ одоо Гомерийн энэ одоо үйлслээр дамжуулан Гомерийг Хосея одоо ахиж битгий ийм завхаарлын гим нүгэл үйлдээсэ гэдгийг одоо ингэж хүсч хэлж байгаа. 예, 그래서 이 자녀들로 하여금 그 어머니 고멜의 이런 음행죄에서 떠나도록 자녀들로 통해서 책망하고 잘못된 걸 지적해 주라는 것입니다. Тийм учраас одоо үр хүүхдүүдээрээс дамжуулаад тийм ээ тэр ихийнх нь буруу тэр завхай гим нүглийг буруутай гэдгийг нь ойлгуулахыг одоо хүсэж байгаа. 얼마나 부끄러운 일입니까? Энэ бол одоо ямар хичнээн ичгэвтер зүйл үлээ тийм ээ. 고멜이 자기가 낳은 자녀들에게 이런 지적을 받는다는 게 이게 얼마나 참 그 어머니로서 부끄럽고 참 수치스러운 일입니까? Их хүнийхээ хувьд тийм ээ өөрийн үйлдсэн гим нүглийг хүүхдүүдээр ингэж хилүүлж байна, буруугаа одоо ингэж хүүхдүүдээр хилүүлж байна гэдэг бол үнэхээр ичгэвтер зүйл ахнэ. 네, 마찬가지로 이스라엘 백성들의 그런 하나님을 떠난 그런 음행죄에 대해서 하나님이 지적하시고 거기서 떠나라는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан одоо бурхан тийм ээ Израилийн ард түмний тэр үйлдэж байгаа гим нүглийг нь одоо ингэж буруутгаж одоо тэднийг өөрсдийн гим нүглээ одоо санаарай гэж тэднэрт сануулж өгч. 네. 이와 같이 하나님께서는 사랑하는 백성들의 죄를 지적하기 위해서 이런 어떤 비유적인 표현을 통해서 우리에게 전달하고 있습니다. Үүнтэй адилхан бурхан бас биднэрт ч гэсэн ингэж зүйрлэлээр дамжуулаад тийм ээ бидний гим нүгэл бидний алдаа зуршлыг ойлгуулж хэлж өгч байна. 3절은 음행죄를 회개하지 않으면 하나님이 그 사람을 벌거벗겨서 수치를 당하게 하신다는 거예요. 3-р ишлэл нь бол бурхан тийм ээ тэр өөрийн одоо тэр гим нүглээ ойлгож ухаарч гимшихгүй бол бурхан түүнийг одоо нүцгэлж одоо түүний ичгүүрийг ил гаргах болно гэж хэлж байна. 이와 같이 음행죄를 끝까지 회개하지 않고 버리지 않으면 그를 벌거벗겨서 아주 수치스럽고 부끄럽게 하겠다는 것입니다. Ингэж тийм ээ тэр өөрийн одоо тэр завхаарлын гим нүглээ гимшиж орхихгүй бол түүнийг бурхан гэж ичгэвтер байдалд оруулах болно гэж хэлж байна. 이것은 하나님이 주신 좋은 환경과 축복의 은사들을 하나님이 다 빼앗겠다는 것입니다. Энэ бол бурхан тэр өгсөн тийм ээ өөрийн өгсөн ивэл ёроол бөгөөд тэр одоо бэлэг авьяас одоо тийм ээ ариун сүнсний бэлэг авьяас энэ бүх зүйлийг нь хурааж буцааж авах болно гэдгийг сануулж байгаа. 하나님이 그동안 은혜와 축복으로 주셨던 모든 그 좋은 것들을 다 하나님이 빼앗기게 하고 아무것도 없도록 이렇게 벌게벗겨 부끄러움을 당하게 하시겠다는 거예요. Бурхан өнгөрсөн хугацаанд өгсөн тэр бүхий л одоо ивэл ёроолуудыг тийм ээ бүгднийг нь буцаан авч түүнийг юу ч өмсөөгүй мэт нүцгэн
байлгаж гэхөө нүцгэн мэд түүнийг одоо ингэж ичхэвтер байдалд оруулнаа гэж хэлж байгаа. 그들로 광야같이 되게 하며 마른 땅같이 되게 하고 목말라 죽게 한다는 것입니다. За тэгээд тэднийг юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэднийг нүцгэлээд тийм ээ одоо нүцгэлээ зогсохгүй тэднийг цөөлөн мэд зэлүүд газар мэд болгон цангааж алах болно гэсэн баг. цангааж ална гэсэн. 그들이 먹을 것이 없어서 굶주리고 마실 것이 없어서 이 목이 마르고 또 이렇게 어려운 가운데서 곤고한 백성으로 살게 된다는 것입니다. Тэгвэл энэ нь идэх зүйлгүйгээсээ болоод өлсөө тийм ээ уух зүйлгүйгээсээ болоод цангаад одоо ингэж одоо хэцүү ийм зовлонтой амьдралаар одоо явах болно гэдгийг хэлж байна. 이와 같이 오늘날 하나님의 백성들이 하나님을 멀리하고 세상을 사랑하고 세상을 따라가면 결국은 이 버림받고 그 부끄러움과 수치를 다 당한다는 것입니다. Тэгвэл өнөө үед ч гэсэн бурхан тийм ээ бурханы хүмүүс ингэж бурханаас холдож бурханаас холдож бурханыг хаях юм бол тэднийг ийм нүцгэн мэт ичхүрт оруулж тэгээ зогсохгүй тэднийг одоо ангааж цангааж тийм ээ одоо үлсгэлэн нэрвэгдүүлэх болно гэж хэлж байгаа. 예, 4절 내가 그의 자. 자녀를 긍휼히 여기지 않는다 그랬습니다. За тэгээ дөрөвдүгээр эшлэлээр юу гэсэн бэ гэх юм бол би бас түүний хүүхдүүдийг өрөвдөхгүй гэсэн баг. 예, 내가 그의 자녀를 긍휼히 여기지 아니하리라. Би түүний хүүхдүүдийг өрөвдөхгүй гэсэн. 긍휼히 여기지 않는다는 말씀이 뭐라고 했죠? 우리가 배운 대로 긍휼히 여기지 않는다. Өрөвдөхгүй гэдэг үг маань юу гэсэн үг гэсэн бэлээ бид нэр түрүү сурсан байгаа. 긍휼히 여긴다는 뜻이 뭐라고 했죠? 긍휼히 여긴다. Өрөвднө гэдэг үг нь юу гэсэн утгатай бэ? 루하마는 긍휼히 여긴다. 루하마 гэдэг үг маань болохоор өрөвднө гэсэн үг байна. өрөвдөн инэрнэ гэсэн. 자, 그러면 긍휼히 여기지 않는다고 했으니까 이 말은 로루하마. За тэгвэл өрөвдөхгүй гэдэг үг нь болохоор 아하. 예. За тийм. 이와 같이 하나님께서는 회개하지 않고 하나님을 불순종하는 백성들에게는 결국 하나님이 로루하마, 긍휼히 여기지 않는다 이렇게 하나님이 징계하신다는 겁니다. Израилийн ард түмэн хэрвээ тийм ээ бурхны өмнө гимшиж ирэхгүй байх юм бол бурхан тэднийг өрөвдөхгүй гэж тийм ээ лорухама гэж өрөвдөхгүй гэдгээ лорухама гэсэн байна. 예. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 듣고 우리가 하나님께 순종하고 하나님께 돌아오게 되면 하나님은 노암미, 루하마 이렇게 불러주십니다. Харин бурхан биднийг тийм ээ бид нар хэрвээ бурханы өмнө хүрээд ирэх юм бол тийм ээ бурхан өөрийн ах дүүсийг тийм ээ рухама буюу рухама бас амми гэж дуудах болно гэж хэлсэн байна. 여러분들에게도 암미, 루하마라는 그런 은혜로운 축복이 임하기를 바랍니다. Та нарт ч гэсэн рухама бас амми гэх энэ бурханы гайхалтай өрөөл байгаасаа гэж хүсэж байна. 자, 5절 한번 보시죠. За 5 дугаар ишлэл. 여기서 음행한 그들의 어머니는 음행하였고 했는데 이 어머니는 바로 이스라엘 백성들을 가리킵니다. За тэнд 5 дугаар ишлэл дээр тэдний их завхаарсан гэж. Тэгвэл их нь гэж хэнийг хэлээд байна гэх юм бол энэ Израилийн ард түмнийг хэлж байна. 네. 계속해서 등장하는 이 고멜의 음행죄는 곧 이스라엘 백성들의 그 우상 숭배죄를 가리키는 것입니다. За энэ дээр одоо гараад байгаа энэ одоо гомерийн одоо гим нүгэл тийм ээ гомерийн гим нүгэл юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэд нэр одоо Израилийн ард түмэн тэр шүтэн шүтсэн гим нүглийг хэлээд байна. 그래서 호세아를 통해서 이 음란한 여자 고멜을 아내로 취한 것은 이스라엘 백성들의 음행죄를 사실대로 지적하기 위해서 책망하기 위해서 그렇게 하신 것입니다.
Тэгэд Израилийн ард биш Хосea яг яагаад ийм завхаа ихнэр Гомертэй суулгасан бэ гэх юм бол тэр Израилийн ард түмний гим нүглийг яг байгаагаар нь ил тод тийм ээ буруутгахын тулд гэхээ одоо зэмлэхийн тулд ингэж юу яасан байх нь нэлээ. 예, 5절에는 Гомертэй 나는 суулгасан 연애, байх нь. 5절에도 나는 연애하는 자들을 따르리니 나를 사랑하는 자들을 따르리니 이런 말이 나옵니다. За тэгсэн 5 дугаар ишлэл дээр бас юу ч хэлдэг вэ гэх юм бол тэр өөрийн нууц амаргуудынхаа араас би явна гэсэн үг гарч байгаа өгүүлбэр тэр төгсгөл хэсгээр. 예, 이것은 이스라엘 백성들이 하나님을 사랑하지 않고 자기들이 사랑하는 그 우상을 사랑하고 따라간다는 뜻입니다. Тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол Израилийн ард түмэн тийм ээ Бурхныг дагах биш харин өөрсдийнхөө тэр хайрладаг тэр шүтэнэ дагах болно гэдгийг хэлж байгаа. 예, 바알 신과 다른 우상들을 사랑하고 그들을 따라간다는 것입니다. Баал болоод тийм ээ одоо тэр өөрсдийн тэр хайрлаж байгаа тэр бусад шүтэнүүдийг тэр дагах болно гэдгийг хэлж байна. 네. 이와 같이 우리는 이 사랑하는 것은 그 사랑하는 자를 따른다. 사랑한다는 것은 곧 따른다는 것입니다. 따라간다는 뜻입니다. За тэгвэл үүнээс харах юм бол тэр хайрлана гэдэг үг маань ер нь бол тийм ээ өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр дагнаа л гэсэн үг байна. 그들이 왜 우상을 사랑하고 우상을 따라갑니까? Бид нар яагаад шүтэнийг хайрлаад шүтэнийг дагаж байгаа юм бэ? 그들이 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였다는 것입니다. За тэгвэл тэд нар нь яаж яах вэ гэх юм бол тэр одоо юу гэж нэг бол надад тийм ээ миний таалах, миний ус, миний ноос, миний майлан, миний тос, миний дарсыг надад өгдгөө гэж хэлж байгаа. 하나님께서 그 이스라엘 백성들에게 은혜로 주신 그 모든 물질들, 그 좋은 것들이 그 우상, 이 바알이 준다고 그들은 믿고 그 바알을 따라갔던 것입니다. Тэгвэл энэ маань юу гэж байна гэвэл Израилийн ард түмэнд тийм ээ бурхан өгсөн тэр зүйлсийг тэд нар Израилийн ард түмэнд тийм ээ надад Баал өгсөн гэж итгээд тэр Баалыг одоо дагаж байгаа. 네. 이 얼마나 참 하나님 보시기에 참 슬픈 일입니까? Тэгвэл энэ нь хичнээн тийм ээ бурханы хувьд одоо бурхан харахад тийм ээ үнэхээр гонигдмаар үнэхээр хит одоо гонигтай асуудал ахна. 하나님이 백성들에게 사랑하는 백성들에게 은혜로 주시고 축복하시는 것들을 우상이 준다고 우상이 주는 거야. 그럼 우리는 우상을 사랑하고 우상을 따라가야 돼. 이런다는 것입니다. Бурханы өгсөн зүйлийг тийм ээ бурханы өгсөн зүйлийг Баал өгсөн манай Баал надад энийг өгсөн гэд тэрийг түүнийг дагаж түүнд итгэж явж байгаа. 네. 얼마나 이게 잘못된 생각입니까? Энэ нь одоо маш их буруу бодол байна. 자, 우리도 이런 잘못된 생각이 있다면 빨리 그 생각을 버리고 하나님께 돌아와야 됩니다. Хэрвээ бидэнд ч гэсэн ийм буруу бодол байх юм бол энэ буруу бодлоо бид нар маш хурдан хаяад бурхны өмнө буцаж ирэх хэрэгтэй байна. 예. 그다음에 세 번째 대지는 하나님께서 가시와 담으로 길을 막아 주신다 했습니다. За тэгээ 3 дугаар сэдв нь болохоор бурхан өргөс хийгээд өргөс одоо бут хийгээд одоо хан хэрмээр замд нь саад болно гэсэн байна. 예. 6절부터 7절입니다. За энэ нь болохоор 6-аас 7 дугаар ишлэл дээр байна. 하나님께서는 이스라엘 백성을 사랑하시기 때문에 그들이 그 우상을 사랑하고 우상을 따라가지 못하도록 하나님이 막으신다는 겁니다. За бурхан Израилийн ард түмэнд өөр хайртай учраас тийм ээ тэд нэр шүтгийг одоо хэм шүтэнийг дагаад явахыг нь харцгүйгээр тэднэрт харин замд нь саад болох болно гэж хэлсэн байна. 예, 이것은 하나님이 우상 종교를 따르는 그 이스라엘 나라를 환란 가운데 빠뜨리신다. 그들을 섬기는 우상에 대하여 실망하도록 이걸 하나님이 환란 가운데 그들을 심판한다는 것입니다. Энэ нь болохоор бурхан юу вэ гэх юм бол тэд нар тийм ээ одоо тэдний итгэж найдаад байгаа шүтэн нь бол одоо буруу юмаа худлаа юмаа гэдгийг ойлгуулахын тулд бурхан тэднийг ингэж шүтэнийг нь одоо буруутгаж
тэдний одоо тэдний замд нь одоо шүтэн дагах замд нь саад болно гэж байгаа. 예. 이와 같이 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 죄를 짓고 그 우상을 따르는 것을 하나님이 막아주시겠다는 거예요. Үүнтэй адилхан бурхан ингэж тиймээ тэр шүтэн шүтж байгаа тэр замд нь бурхан саад болох болно гэж хэлж байна. 그들이 따르는 우상이 아무것도 아니다. 아, 이거 우상이 아무것도 아니구나. 이건 우상은 거짓된 거구나. 그것을 깨닫게 하신다는 겁니다. Ингэснээр тэдний нөгөө дагаж итгээд байгаа тийм ээ. Шүтэн бол үнэхээр юу ч биш юм байна, худлаа байсан юм байна гэдгийг ойлгуулах болно гэсэн. 그래서 다시 하나님을 찾고 하나님께 다시 돌아오도록 하시겠다는 것입니다. Тэгээд дахин бурхныг ирж хайж, бурхны өмнө буцааж авчрах болно гэсэн. 여러분 자녀들 가운데도 이런 자녀들이 있다면 기도하셔야 됩니다. Хэрвээ та нарын үр хүүхдүүдийн дунд ч гэсэн тийм ээ ийм хүүхэд байгаа бол та нар залбирах хэрэгтэй. 여러분들 섬기는 교회에 교인들 가운데서 이런 사람이 있다면 그들을 위해서 기도해야 됩니다. Та нарын үйлчлдэг тийм ээ сүм чуулганд хүртэл яг л ийм хүмүүс байгаа бол та нар бас тэдний хадлуу залбирах хэрэгтэй. 이 세상이 사랑하고 세상을 따라간다는데 이 세상이 아무것도 아니라는 거예요. 이 세상이 정말 거짓된 것이고 Энэ дэлхийн ертөнцийг хайрлаж тийм ээ тэр энэ дэлхийн ертөнцийг дагнаа гэж байгаа. Тэгвэл энэ дэлхийн ертөнцийн энэ бүх зүйл хотод хуурмаг юм шүү гэдгийг хэлж өгөх хэрэгтэй байна. 예, 다시 하나님을 찾게 하고 하나님께 돌아오도록 기도해야 됩니다. Дахин бурхныг ирж хайж тийм ээ бурхны өмнө буцаж ирэхээр тэдний төлөө бурхны өмнө залбирах хэрэгтэй. 이것을 하나님이 해 주시겠다는 겁니다. Үүнийг бурхан хийж өгөх болно гэсэн. 여러분 탕자 아시죠? 누가복음 15장에 보면 탕자의 비유가 나옵니다. Та нар Луки 15 дугаар бүлэг дээр байгаа нөгөө гэрээсээ явсан хүүгийн талаар мэдэн ш тийм ээ. 이 탕자가 아버지를 떠나게 되죠. 아버지를 떠나서 세상으로 나갑니다. Энэ хүү тийм ээ одоо аавыгаа орхиод дэлхийн ертөнц рүү явдаг. 아버지한테 이 재산을 받아가지고 그 재산을 가지고 아버지를 떠나고 멀리 떠나게 됩니다. Эцэгтэй хэлээд тийм ээ одоо тэр ааваасаа хөрөнгө аваад одоо маш хол яваад өгдөг. 이것은 탕자가 아버지를 떠난다는 것은 곧 하나님의 자녀들이 하나님을 떠나서 세상으로 빠진다는 걸 얘기합니다. 세상에 Тэгвэл энэ маань юу хэлээд байна гэх юм бол бурхны хүүхдүүд тийм ээ одоо дэлхийн ертөнц рүү одоо бурхныг хаяад явах болно гэдгийг хэлж байна. 결국 탕자가 재산을 가지고 아버지를 떠나서 세상에서 이 쾌락적으로 그 재산을 다 허비하면서 이렇게 즐겁게 살았습니다. 그러나 그 결과는 어떻게 됐습니까? Гэтэл энэ одоо гэрээсээ явсан хүү тийм ээ одоо эд хөрөнгөө одоо ааваасаа авчаад тэр дэлхийн ертөнцид одоо эд хөрөнгөө өрн таран хийж дураараа амьдардаг тийм ээ. Гэтэл түүний үр дүнд түүнд юу тохиолдсон бэлээ? 탕자가 돈이 있을 때는 재물이 있을 때는 사람들이 그 재물을 보고 탕자를 많이 가까이 했습니다. Түүнийг мөнгөтэй байх үед тийм ээ хүмүүс одоо түүний мөнгийг нь хараад түүнтэй маш их ойр дотн одоо байдаг байсан. 그러나 나중에 탕자가 이제 그 재물이 다 떨어지고 아무것도 없는 그런 참 거지가 됐습니다. 아무것도 없어. Гэтэл тэр хүү дараа нь яасан бэ гэх юм бол ямар ч мөнгө төгрөггүй, эд хөрөнгөгүй, юу чгүй болж хувирсан. 아무도 그를 누가 찾아오지 않고 돌보지 않습니다. Гэтэл хинч түүн дээр ирээгүй, хинч түүнд ирж тийм ээ туслаагүй. 거기다가 흉년, 이 가뭄, 흉년까지 들어서 먹을 양식이 또 끊어집니다. Тэгээ тэн дээр зогсохгүй дараа нь тийм ээ одоо ган гачиг болж хоол хүнсгүй болдог. 근데 그가 자기 먹을 양식이 없으니까 결국은 돼지 치는 농장으로 들어가서 돼지를 치는 일을 하면서 돼지가 먹는
그런 쥐업 열매, 그걸 음. 가지고 자기 굶주린 배를 채우게 됩니다. За тэгээд дараа нь тэр хүү яадаг вэ гэх юм бол тэр бүр одоо хоол хүнсгүй болоод тийм үү? Одоо хааны иддэг хоолыг хүртэл одоо идэх болсон байна. 그러나 그는 그것도 배부르게 먹지 못하고 점점 죽을 지경을 당하니까 그때서 깨닫게 됩니다. Аа. Гэтэл тэрийг идэхдээ хүртэл тийм ээ тэр цадтлаа идэж чадахгүй байсан учраас үнэхээр одоо үхлийн ирмэгт очоод тэр ойлгосон. 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었다 하고 자기 죄를 깨닫고 그리고 아버지께 돌아가기로 결심합니다. За тэгээд тэр юу ч хэлдэг вэ гэх юм бол би одоо тэнгэр болоод тийм ээ одоо эцгийнхээ өмнө гим үйлдлээ гэд тэр одоо аав руугаа явъя гэд явдаг. 결국 아버지께 돌아와서 아버지 품에 안기게 되고 다시 회복이 됩니다. За тэгээд эцэстээ тэр одоо эцэгтэй хурж ирээд эцгийнхаа өвөрт тийм ээ одоо ингэрт тэрврүүлээд дахин тэр өөрийн одоо эрх мэдлээ эрхээ гэх үү хүүгийн эрхээ буцааж авдаг. 그 아버지는 바로 하나님 아버지를 비유하는 것입니다. За тэр эцэг нь бол тийм ээ одоо бурхан эцгийг биелэгдэж байгаа. 그것이 하나님 아버지를 떠나서 세상과 벗되고 세상을 사랑했지만 이 세상은 아무것도 아니구나, 헛되구나, 거짓되구나, 그걸 깨닫고 결국은 하나님께 다시 돌아오게 된다는 것입니다. Аха ингэж тийм ээ тэр бурханы өмнө очоод би үнэхээр юу ч биш юм байна. Би одоо үнэхээр энэ дэлхий дээр бурхангүйгээр бол би юу ч хийж чадахгүй юм байна гэдгээ ойлгоод гимшээд буцаж ирж байгаа. 이와 같이 이스라엘 백성들도 하나님께서 이와 같이 해 주시겠다는 겁니다. Тэгвэл үүнтэй адилхан бурхан Израилийн ард түмэнд ч гэсэн ингэж хандаж ингэж хийж өгөх болно гэж хэлж байна. 탕자와 같이 많은 그 어려운 환난 가운데서 징계 가운데서 하나님을 찾게 되고 하나님께 돌아오도록 하나님이 그렇게 해 주시겠다는 거예요. Одоо гэрээсээ явсан хүүтэй адилхан тэд нар тийм ээ одоо ямар ч зовлон зүтгүүрийг одоо юугүй одоо бурханы өмнө буцаад ирэх юм бол бурхан түүнийг дахин сэргээж авчрах болно гэж хэлсэн байна. 이와 같이 하나님께서는 사랑하는 우리 자녀들을 더 이상 죄를 짓지 않도록 하나님이 막아주시고 깨닫게 하셔서 다시 돌아오게 해주시겠다는 약속입니다. Энэ бол бурхан өөрийн хайртай хүмүүсээ тийм ээ дахин гим нүгэл үйлдүүлэхгүй байж тэдний замд нь саад болж тэднийг дахин сэргээх болно гэсэн бурханы амлалт байх нэ энэ бол. 하나님을 떠나서 죄를 지으면 반드시 그 망하는 길로 가기 때문에 하나님은 사랑하는 자녀들이 망하지 않도록 이렇게 하나님이 죄를 짓지 않도록 은혜 가운데 막아주시고 돌아오게 하신다는 거예요. Ингэж бурханаас холдож явах юм бол тэд нэр мөхөж тийм ээ одоо өхлийн зам руу явж байгаа. Явах учраас бурхан тэднийг дахин өхүүлэхгүй тулд мөхөөхгүй тулд тэднэрт тэднийг гимшүүлээд тэднийг дахин авчрах болно гэж бурхан өөрөө хэлж байгаа. 저도 참 지금까지 살아오면 하나님의 뜻이 아닌 것을 고집하거나 그것을 행하려고 할 때 하나님께서는 종종 그 길을 막아주시고 그걸 하지 못하도록 막아주시고 결국은 다시 하나님의 뜻을 순종하게 하셨습니다. Би ч гэсэн одоо бурханы ажлыг хийгээд явахдаа тийм ээ хаяа одоо бурханы замаас гарч одоо би өөрийн замаар явна гэж хэлэх үед бурхан үргэлж одоо миний замд саад болж намайг одоо үргэлж өөрийнхөө зам дээр зогсоож байсан. 자, 그리고 여기 이제 7절에 보시면 자, 7절에 보시면 내 형편이 지금보다 나았습니다라는 이런 말씀이 나옵니다. 7절 마지막 끝에 За тэгээд 7 дугаар ишлэл дээр юу ч 7 дугаар ишлэлийн төгсгөлийн хэсэг дээр юу ч хэлж байна гэвэл учир нь миний хувьд одоогийнхоос тэр үед илүү сайн байсан гэж хэлж байгаа. 이것은 하나님을 섬기지 않고 세상을 사랑하고 세상을 따라갔더니 따르고 보니까 아하 내가 하나님을 섬기고 하나님께 은혜 받은 때가 더
좋았다. 그걸 깨닫게 하신다는 겁니다. За тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тийм ээ тэр бурхны замаас салаад одоо амьдарч байснаас илүүтэйгээр харин бурхны замаар амьдарч байсан үе нь илүү дээр байсан байна гэдгийг ойлгуулна гэж байгаа. 이것을 위해서 하나님께서는 그 6절에 내가 가시로 그 길을 막으며 담을 쌓아서 그로 길을 찾지 못하게 하시겠다는 겁니다. За тэгвэл энийг ойлгуулахын тулд бурхан юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол 6 дугаар ишлэл дээр тэгэхээр харагтун би түүний замыг үүрэгнээр шивээлж тэр өөрийн жимийг олж чадахгүй болтол нь би түүний эсрэг хан босгоно гэж хэлсэн байна. 그 7절에도 그가 사랑하는 자를 따라갈지라도 미치지 못하게 하시겠다는 겁니다. За тэгээд 7 дугаар ишлэл дээр нь хэмэл тэр нууц амаргуудаа мушгин даагавч түүнийг гүйцэхгүй гэсэн байна. 또 그들을 찾을지라도 만나지 못하게 하신다는 겁니다. За тэднийг хайж олсон ч за 7 дугаар ишлэл тэрээр тэднийг хайх боловч тэднийг олохгүй гэж хэлсэн байна. 그때야 그들이 깨닫고 본 남편인 하나님께로 돌아오겠다는 겁니다. За тэгээд тэр үед тэд нэр тэгээд тэр юм би өөрийнхөө анхны нөхөр рүү буцан явнаа гэж хэлэх болно гэсэн байна. 우리가 때때로 종종 내가 원하는 대로 내가 좋아하는 대로 이렇게 하려고 할 때가 있습니다. Мэдээж биднэрт тийм ээ одоо өөртөө таалагдсан үе гэх одоо тийм ээ таалагдах өөрийнхөө дураар хийхийг хүссэн, өөрийнхөө дураар явахыг хүссэн үе байдаг. 그럴 때마다 하나님이 그걸 막아주신다는 거예요. Тэгвэл тийх болгонд маань бурхан тэр замд минь саад болно гэж хэлж байна. 자기 좋아하는 대로 자기가 원하는 뜻을 버리게 하시고 결국 하나님의 뜻을 순종하도록 하나님이 그렇게 해 주시겠다는 겁니다. Тэгвэл энэ маань бурхан тийм ээ одоо миний таалагдсан миний дуртай тэр замаар биш харин бурхан таалагдсан бурханы тэр үгэнд дуулууртай байх замаар намайг удирдах болно гэж хэлж байна. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За бүгдээрээ түр амарч чагаад. 네, 기도합니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 호세아를 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь энэ цаг мөч ч гэсэн Хосеа номыг суралцах боломжийг өгсөнд талархаж байна. 예, 호세아의 말씀을 통해서 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는지, 얼마나 우리를 소중히 여기시고 우리에게 은혜를 주시기를 하나님이 원하시는지 깨닫게 해 주시옵소서. Хосеа номоор дамжуулан бурхан биднийг хичнээн их хайрлаж, бурхан бас биднэрт хичнээн их ивэл өрөөлийг өгөхийг хүсэж байгааг биднэрт ойлгоход татслаарай. 그러므로 우리도 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫고 하나님을 더욱 사랑할 수 있는 이 은혜를 주시옵소서. Тэгж бид нар бурхныг улам илүү ивэл өрөөлийг нь ойлгож, бурхныг илүү ихээр хайрлаж чадах одоо тэр нэгүслийг бидэнд бас өгөөрэй. 우리가 하나님을 더욱 사랑하고 하나님을 더욱 가까이 하고 하나님을 더욱 기쁘시게 하는 그러한 신실한 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Бид нар бурхныг улам илүү таньж мэдэж, улам илүү бурхантай ойрхон байдаг ийм итгэмжтэй эзний боолууд байлгаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네. 자, 우리 잠언 14장 12절 한번 찾아봐요. Бүгдээрээ сургаалт үгс 14-ийн 12. 잠언 14장 12절. Сургаалт үгс 14-ийн 12. 14장 12절. 14장 12절. За 12-ийн 네. 14. 네. 그 한번 읽어보세요. За 12-ийн 14 уншээ. 12-ийн 12장 14장 14-ийн 12 шуучлаар би өстө хольж чинь 14-ийн 12. Хүнд зөв мэд санагдавч төгсгөл нь өхөл рүү хөтэлдэг зам байдгаа. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이다 했습니다. Хүнд зөв мэд санагдавч төгсгөл нь өхөл рүү хөтэлдэг зам байдгаа гэсэн байна. 자, 우리가 어떤 길을 생각할 때 우리가 보기에 아주 매우
이런 좋게 보이고 선하게 보이지만 мгм, 그 길에는 사망이 있다는 거예요. 사망. мгм. Зарим нэг зам нь тийм ээ үнэхээр бид нэр одоо тэр замаар явхад зөв юм шиг боловч гэтэл яг тэр эцэстээ тэр замын төгсгөл нь болохоор ямар байна вэ гэх юм бол үхэл рүү хөтэлдэг зам байна гэсэн байна. 그 이스라엘 백성들이 그 우상을 따라가는 거, 이 바알 우상을 따라가는 것이 아주 보기에 좋아요. 아주 보기에 좋고, 그것이 아주 복받을 길로 이렇게 생각이 된다는 겁니다. Мгм. Израилийн ард түмэн тэр одоо тийм ээ Баалыг дагаад явах нь нэг ёсны тийм ээ тэднэрт үнэхээр одоо харагдсан гэх юм уу одоо зөв замаар явж байгаа юм шиг харагдаж байж болно. 그러나 필경은 사망의 길이라는 것을 성경은 말하고 있습니다. Гэтэл тийм ээ яг үннийг хэлэхэд тэдний явж байгаа тэр замын эцэс нь ямар зам бэ гэвэл одоо үхэл рүү хөтэлдэг зам юм аа гэж хэлсэн байна. 그래서 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 성경은 경고하고 있습니다. Тийм учраас бид нэр махан биеийн дагуу явах юм бол тийм ээ тэр махан биеийн тэр дур хүслийн дагуу явах юм бол заавал бид нэр илүү биднийг үхэл рүү хөтөлдөг болно гэж одоо Библи биднэрт анхааруулж байна. 여기서 사람이 보기에 바르다는 것은 사람이 육신의 생각으로는 아주 좋아 보인다 그 말이에요. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр хүнд зөв мэт санагдавч гэж байгаа тийм ээ. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэх юм бол хүний тэр махан биеийн хувьд одоо ингээд зөв юм шиг таатай юм шиг боловч гэж хэлж өгч байгаа. 그러나 그 길은 바로 반드시 사망길이라는 거예요. Гэтэл тэр зам нь бол одоо үхлийн зам зам юм а гэдгийг хэлж өгч байна. 그래서 로마서 8장 6절에도 이런 말씀이 있습니다. 로마서 8장 6절에 제가 한번 읽어보겠습니다. За тэгээд шингэрээ Ромын 8:6 дээр 육신의 생각은 사망이요 그랬어요. тэн дээр юу гэж хэлсэн бэ нэгмэл махан биеийн бодол санаа бол үхэл гэж хэлсэн байна. 육신의 생각은 사망이다. 마хан биеийн бодол санаа бол үхэл гэж хэлсэн байна. 사람이 육신의 생각으로 볼 때는 아주 좋아 보이지만 그 길을 가게 되면 반드시 사망이라는 거예요. 망한다는 거죠. Хүн тэр махан биеийнхаа дагуу бодоход тийм ээ одоо маш сайн юм шиг зөв юм шиг боловч эцэстээ тэр нь болохоор үхэл рүү хөдөлдөг зам байна гэсэн. 그래서 로마서 8장 13절에도 또 이런 말씀입니다. 로마서 8장 13절. За тэр Ром 8-ийнхаа 13 дугаар эшлэл дээр бас ийм үг байгаа. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되. За тэр 8-13 дээр юу хэлсэн бэ гэх юм бол учир нь хэрэг та нар махан биеийн дагуу амьдрал үхэх ёстой гэж хэлсэн ба үхнэ. 육신대로 살면 반드시 죽는다는 거예요. 마хан биеийн дагуу амьдрах юм бол заавал үхнэ гэсэн байна. үхнэ гэж. 그러나 영으로서 하나님의 말씀으로 인도를 받으면 반드시 산다는 것입니다. Гэхдээ сүнсээр харин та нар сүнсээр биеийн үйлсийг үхэлд хүргвэл амьдрах болно гэсэн. 사람이 육신의 생각으로는 아주 좋게 보이고 아주 아름답게 보이는데 그 길은 사망길이라는 것을 우리가 명심을 해야 됩니다. Тийм учраас хүний бодол санааны хувьд зөв юм шиг боловч тийм ээ. Гэхдээ энэ нь одоо хүний бодол санааны хувьд зөв юм шиг боловч харин тэр зам нь эцэстээ үхэлд хүрдэм аа гэдгийг бид нэр одоо маш сайн хянуур одоо хандах хэрэгтэй байна. 자, 그런데 하나님께서는 잠언 14장 26절. 잠언 14장 14-ийн 26절. 26. 근데 여호와를 경외하는 백성들에게는 그 사망길에서 벗어나게 해 주신다는 거예요. Гэтэл тэр эзнээс имээх үед тийм ээ. Одоо эзнээс имээдэг нэг бол тэр үхлийн замаас одоо гаргана аврах болно гэж бурхан хэлж байгаа. 잠언 14장 27절입니다. За энэ нь болохоор сургаалт үгс 14-ийн 26-аас 27 биш үү? 27. Эзнээс имээх нь амийн ундраг болоо гэж хэлсэн. 우리가 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하면
하나님께서는 이런 사망길, Мгм. 그래서 우리를 건져 주시겠다는 거예요. Тийм учраас бид нар Бурханаас эмээж Бурханыг хүндлэх юм бол тийм ээ. Бурхан бид нарыг тэр үхлийн замаас минь аврах болно гэж хэлж байна. 이걸 우리가 이 말씀을 믿어야 됩니다. Өнөөдөр бид нар энэ үгэнд итгэх хэрэгтэй. 그러니까 하나님께서는 사랑하는 자녀들, 하나님의 백성들이 육신의 생각대로, 육신의 생각대로 자기 좋은 대로 가지 않도록 막아주신다는 거예요. Тийм учраас Бурхан өөрийн хайртай ард түмнийг тийм ээ махан биеийн бодол санааны дагуу эсвэл тийм ээ өөрт таалагдсан тэр замаар одоо явуулахгүй хамгаалж өгнө гэж хэлж байгаа. 그러니까 우리가 하나님을 믿고 의지하는 겁니다. Тийм учраас бид нар Бурханд итгэж түүнд найддаг байх нэ. 우리가 하나님을 사랑하고 하나님을 가까이 하고 하나님을 기쁘시게 하면 하나님이 그렇게 해주시겠다는 거예요. Тиймээс бид нар Бурхантай ойр байж тийм ээ Бурханд тааламжтайг үйлдэх юм бол Бурхан биднэрт эдгээр зүйлийг хийж өгнө гэсэн баг. 이게 하나님의 은혜입니다. Энэ бол Бурханы нэгүсэл байна. 이런 은혜를 가지고 우리가 목회를 하는 거예요. Бид нар энэ нэгүслэр тэр Бурханы хаанчлалыг тийм ээ Бурханы одоо ажлыг хийдэг байна. 그러니까 우리가 호세아를 통해서 주시는 말씀을 통해서 이런 하나님의 은혜를 우리가 잘 깨달으시기 바랍니다. Тийм учраас бид нар өнөөдөр Хосеогоор дамжуулан өгөгдсөн энэ Бурханы үгээр дамжуулан тэр Бурханы нэгүслийг илүү сайн ойлгоосой гэж хүсэж байна. 자, 호세아 2장 네 번째 대지입니다. За Хосеагийн 2-р бүлэг буюу тийм ээ 2-р бүлэг дотроо 4 дахь сэдв нь 자, 하나님이 주신 선물을 우상에게 주게 되면 다 빼앗기게 된다는 겁니다. Бурхны өгсөн бэлгийг шүтээд өргөх юм бол бүгднийг тийм ээ бүгднийг алдах болно гэсэн үг. 이스라엘 백성들이 하나님이 은혜로 주신 그런 좋은 것들을 그 바알신에게 다 바쳤어요. Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо Бурхны өгсөн гайхалтай тэр сайхан зүйлсүүдийг тийм ээ бүгднийг тэр Баалд аваачиж өргөж байсан. 그래서 하나님이 그걸 다 빼앗겨서 벌거벗은 수치처럼 아무것도 없게 만드셨어요. Гэтэл Бурхан тэдний тийм ээ энэ гим нүглийг энэ үед эдгээр бүх зүйлийг алдаж одоо юучгүй одоо хоосон мэд тийм ээ тэднийг нүцгэн мэд тэр тэднийг болгосон байгаа. 네. 그래서 이 8절부터 13절이 그 내용입니다. Тиймээс 8-аас 13 дугаар ишлэл бол одоо ийм сайн тийм одоо утгатай байна. 네. 8절에 보시면 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요 그들이 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하는도다. За тэгээ 8 дугаар ишлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна вэ гэвэл учир нь түүнд үр тариа шин дарс ба тосыг өгч түүний дээр мөнгө алтыг арвижуулсан нь би байсан гэдгийг тэр им мэддэггүй. Харин тэдгэрийг Баалд зориулан ашигласан гэсэн. 네. 여러분 그 요한복음 3장 27절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. Иохан 3:27 дугаар ишлэл дээр харах юм бол ийм үг байгаа. 만일 하늘에서 주신 바가 아니면 사람이 아무것도 받을 수가 없다 그랬어요. Хэрвээ Тэнгэрээс хинт ч өгөгдөөгүй бол хүн өөрөө юу ч авч чадахгүй гэсэн үгшлэл байдаг. 근데 이스라엘 백성들은 이 하나님의 은혜로 주신 것들을 깨닫지 못했다 그 말이에요. Энэ маань юу гэсэн үг юм бол Израилийн ард түмэн тийм ээ тэр Бурханы нэгүслэр өгөгдсөн зүйлсийг энэ бол Бурханы нэгүслэр өгөгдсөн юм а гэдгийг тэд нар ойлгож чадаагүй гэсэн үг байна. 하나님의 은혜로 축복으로 주셨던 그 좋은 것들을 바알에게 갖다 바쳐서 결국은 다 빼앗기고 부끄러움을 당하는 그런 징계를 받는다는 거죠. Бурханы нэгүслэр өгөгдсөн зүйлсийг тийм ээ тэд нар одоо ойлгохгүй эцэстээ тэд нар харин одоо Баалд бүгдийг нь аваачиж өргөж бүгдийг нь буцаагаад Баалд алдах болно гэж байна. 이게 하나님을 알지 못하는 사람들은 이 하나님이 은혜로 주신 것들을 그 우상한테 갖다 바치고 있는 거예요.
Тэр бурхны нэгүслийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс тийм ээ тэр бурхны өгсөн зүйлсийг тэр шүтээнд аваачаад өргөөд байна. 그들이 왜 우상한테 바칩니까? Тэгвэл тэд нар яагаад шүтээнд өргөөд байгаа юм бэ? 예, 우상이 주는 줄로 잘못 깨닫고 있는 겁니다. Яагаад гэвэл түүнийг нь шүтээн өгсөн гэж тэд нар буруу ойлгож байгаа учраас. 이와 같이 이스라엘 백성들이 이와 같이 육신의 생각으로 미혹을 받아가지고 이렇게 우상한테 갖다 바치고 결국은 다 빼앗기고 부끄러움을 당하게 되는 그런 비참한 그러한 일을 당한다는 거죠. Тэгвэл эдгээр Израилийн ард түмэнд хүртэл тийм ээ одоо бурхны өгсөн тэр ивэл нэгүслийг мэдхгүйгээсээ болоод тэр бурхны өгсөн ивэлийг шүтээнд өргөснөөрөө өөрсдийнхөө тэр ёроолыг алдаж байна. 네. 학개서 2장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 학개 2장 Хагgai 2-ын 8 дугаар ишлэл дээр 은도 내 것이요 금도 내 것이니라 그랬어요. Аалтч минийх тийм ээ мөнгөч минийх гэж хэлсэн байна. 만군의 여호와의 말씀이니라 그랬어요. За тэгээд энэ маань юу гэсэн бэ? Мөнгө минийх, алт минийх гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна гэсэн. 여러분 땅 속에 있는 모든 지하자원, 땅 속에 있는 모든 지하자원들이 다 하나님이 만드신 것이에요. 하나님이 주신 것들입니다. Тэр газрын доор байгаа тэр баялаг тийм ээ. Энэ газрын доор байгаа баялаг бол бүгдээрээ бурхнаар өгөгдсөн бурхны биелэг байна. 여러분 몽골에도 많은 지하자원이 있습니다. 몽골 땅에 많은. Монгол ч гэсэн ер нь бол маш их одоо газрын баялагтай тийм үү? 몽골에도 아마 그 은과 금이 많이 저장돼 있을 겁니다. Магадгүй тэр газрын баялаг донд нь аалт мөнгө ч гэсэн маш их байгаа. 근데 그 은과 금을 하나님이 주신 걸로 아는 사람이 몇 사람이나 있을까? Гэтэл тэр дотроос тийм ээ тэр олон хүмүүс дотроос энэ аалт мөнгийг бурхан өгсөн шүү, бурхан эзэн өгсөн шүү гэдэгт итгэдэг хүн хэр их байдаг болов? 이 하나님을 아는 지식이 없기 때문에 사람이 헛된 우상한테 바치고 그 우상을 따라가는 거예요. Бурхныг таньж мэдэх мэдлэг байхгүй учраас хүмүүс тийм ээ одоо дими хоосон гэхөө тийм ээ тэр итгэлээр тэр мэдлэгийг дагж явдаг. 참 몽골에는 많은 그 자원들이 있는데 지하 자원들 땅 속에 있는데 다 하나님이 주신 선물이에요. Бурхны өгсөн тийм ээ одоо Монголын газрын доор байгаа тэр баялагууд бол бүгдээрээ бурхны өгсөн баялагууд. 그러니까 하나님을 기쁘시게 하나님을 섬기는데 그것을 잘 사용하면 그 하나님이 축복해 주십니다. Хэрвээ түүнийг тийм ээ бурхныг баярлуулахад ашиглах юм бол бурхныг одоо баярлуулж тийм ээ бурханд үйлчлэхэд ашиглах юм бол бурхан түүнийг одоо илүү баяртайгаар хүлээж авах болно. 그러나 이 이스라엘 백성들처럼 그 하나님이 주신 것을 우상한테 자꾸 바치고 우상한테 우상을 섬기는 데 쓰게 되면 다 빼앗긴다는 거예요. 다 빼앗겨. Гэтэл Израилийн ард түмэн шиг тийм ээ. Үнэхээр тэр одоо бурхан тэр эд баялагийг маш ихээр өгчөөд байтал тэр эд баялагийг нь одоо шүтээнд өргөөд байх юм бол бид нар энэ эд баялгаа энэ бурханы өгсөн билгийг эд баялагийг бид нар бүгдээ буцаагаад алдах нэ. 그러니까 몽골에서 정말 하나님을 사랑하는 백성들이 이걸 깨닫고 이렇게 하나님의 말씀대로 하나님을 섬기는데 이렇게 잘 사용하게 되면 결국 몽골이 축복을 받는 거예요. Харин бурхны өгсөн энэ эд баялаг тийм ээ энэ эд баялаг болон энэ одоо бүх зүйлсийг бурханд зориулан бурхны одоо ажилд ашиглах юм бол бурхан тэр эд баялаг болоо тэр бүх эд баялагаар дамжуулан олж байгаа бүх зүйлийг бурхан улам илүү өрөөх болно. 이건 좀 하나님의 말씀을 잘 깨닫고 여러분들 이렇게 몽골에 하나님의 축복이 임하도록 기도 많이 하셔야 됩니다. Тийм учраас та нар бурхны үгийн дагуу тийм ээ одоо бурхан Монгол
Монгол улс тэр бурхнаар илүү их өрөөгдөхийн тулд та нар илүү их одоо Монгол улсынхаа төлөө залбирах хэрэгтэй. 자, 8절 했죠. 그 다음에 9절 한번 봅시다. За 9-р ишлэл. 9절 그러므로 내가 내 곡식을 그것이 익을 계절에 도로 찾으며 내가 내 새 포도주를 그것이 맛들 시기에 도로 찾으며 또 그들의 벌거벗은 몸을 가릴 내 양털과 내 삶을 빼앗으리라 했습니다. За 9-р ишлэл дээр тэгэхээр урах цураах үед нь би өөрийн үр тариаг буцаан авч уйларлан болгоод өөрийн шин дарсыг буцаах болно. Бас түүний нүцгэн биеийг халахлахаар өгөгдсөн өөрийн ноос ба өөрийн майлангыг би авч явах болно. 자, 이 구절에도 하나님이 은혜로 주신 것들을 감사할 줄 모르고 하나님을 섬기지 않으면 다 빼앗긴다는 겁니다. 다 없어진다는 거예요. Энэ 9-р ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол Бурхны өгсөн зүйлс тийм ээ үнд талархахгүй байх юм бол энэ бүх зүйлсээ Бурхан буцаагаад авах болно. Тэр Бурханд буцаагаад алдах болно гэдгийг хэлж байна. 아무리 풍요롭고 이렇게 물자가 풍부해도 그걸 하나도 사용하지 못하고 다 다른 나라에 이방 나라에게 다 빼앗긴다는 거예요. Хичнээн хангалуун, хичнээн элбэг дэлбэг байсан ч гэсэн түүнийгээ тийм ээ ашиглаж чадахгүй харин түүнийг одоо харь үндэстнүүдэд алдах болно гэж хэлж байна. 그들이 심지어 이렇게 벌거벗은 몸을 가릴 것이 없다는 겁니다. 벌거벗은 몸을 입을 옷이 없다는 거예요. 이 정도로 가난해진다는 거예요. Тэд нэр өөрсдийн нүцгэн биеэ халахлах тийм ээ хувцсгүй болтлоо ядуу амьдрах болно, ядуу байх болно гэдгийг хэлж байна. 여러분 이렇게 와서 우상을 섬기면 가난하게 되는 거예요. 가난하게 되고 이렇게 고통을 당하게 되고 다 빼앗기게 되고 또 이 참 많은 환난 가운데 수치를 당한다는 거죠. Энэ хэрвээ ингэх юм бол тийм ээ одоо бид нар энэ үнэн шиг одоо их ядуу байж одоо бас ядуу байгаа зогсохгүй юу гэх юм тэр одоо ичхэвтер байдалд орох болно гэж хэлж байгаа бид. 자, 10절에 보십시다. 10절. 10-р ишлэл. 이제 내가 그 수치를 그 사랑하는 자의 눈앞에 드러낸다 그랬어요. За 10-р ишлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэгээд би түүний нууц амаргуудын нүдэн дээр нь түүний бузар явдлыг ил гаргах бөгөөд гэсэн байна. 여기서 이스라엘 백성들이 연애하고 사랑하는 그 자가 누구냐면 바로 우상입니다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол тэр амаргууд гэж тийм ээ ямар амаргуудыг хэлээд байна вэ гэх юм бол мэдээж тэр бол одоо шүтэж байгаа тэр одоо хиймэл шүтэнийг нь хэлж байна. 우상을 섬기는 그 이방 나라에게 다 부끄러움과 수치를 드러나게 한다는 거예요. Шүтдэг харь үндэстнүүдэд тийм ээ энэ ичхэвтер байдлыг нь ил болгож харуулах болно гэсэн. 이스라엘 백성들이 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 섬기지 않으니까 결국은 우상을 섬기는 이방 나라에게 다 빼앗기고 부끄러움을 당하고 수치를 당한다고 말입니다. Израилийн ард түмэн тийм ээ бурхныг хайж одоо бурхны өмнө ирээгүйгээс болоод тэд нар одоо харь үндэстнүүдийн дунд ичхэвтер байдлыг тэр ичхэвтер байдалд одоо орох болно гэж хэлж байна. 이렇게 하나님의 진노, 하나님이 징계하시는데 아무도 그 하나님의 징계의 손에서 아무도 건질 자가 없다는 것입니다. Ингэж бурхан шийтгэхэд тийм ээ одоо ингэж тэднийг ингэж шийтгэхэд хинч тэднийг бурханы тэр шийтгэлийн мутраас аварч чадахгүй гэж хэлж байна. 11절. 11-р ишлэл. 내가 그의 모든 희락과 절기와 월삭과 안식일과 모든 명절을 폐하겠다. За тэгээ 11-р ишлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол бас түүний бүх цэнгэл, найр, наадам, түүний шин сарууд, амралтын өдрүүд ба түүний бүх баярын чуулгануудыг би эцэс болгоно гэсэн. 네, 11절에 나오는 이 모든 명절과 절기는 하나님의 백성들에게 주신 그 기쁨, 그 즐거움의 절기들입니다. 11-р ишлэл дээр гарч байгаа энэ одоо баяр тийм ээ сар өдрүүд ба одоо энэ гэдэг нь болохоор бурхны тэдэнд өгсөн одоо баярууд байх нь. 그러니까
하나님을 섬기지 않고 우상을 섬기면 결국 하나님이 그 모든 기쁨과 즐거움을 다 빼앗아 가신다는 거예요. Аха. Тийм учраас энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэд нар тийм ээ бурханы өмнөд одоо байхгүй бол тэр бурхан хүртэд бурхан өгсөн тэр өөрийн тийм ээ баяр хөөргийг бүгдийг нь буцааж авах болно гэж байна. 우리가 하나님을 사랑하고 하나님을 잘 섬기면 하나님께서는 우리에게 참된 기쁨과 즐거움과 행복한 마음을 주십니다. Хэрвээ бид нар бурханыг хайрлаж тийм ээ бурханы өмнө дуулууртай байх юм бол бурхан биднэрт тэр жинхэнэ баяр хөөр хийгээд тэр жинхэнэ аз жаргалыг биднэрт өгөх болно. 그럼 우리가 세상을 사랑하고 세상을 따라가면 다 빼앗긴다는 거예요. Харин бид нар дэлхийн ертөнцийг дагаж дэлхийн ертөнцийг хайрлах юм бол бүхнээ алдах болно гэсэн. 그리고 이것을 이 말씀 우리가 믿어야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ үгэнд бүгдээрээ итгэх хэрэгтэй байна. 12절 12 дугаар ишлэл. 그가 전에 이르기를 이것은 나를 사랑하는 자들이 내게 준 값이라 하던 그 포도나무 무화과 나무를 거칠게 하여 수풀이 되게 하며 들짐승들에게 먹게 하리라 그랬습니다. За тэгээ 12 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байгаа нөх юм бол миний нууц амаргуудыг надад өгсөн миний хөлс бол эдгээр юм химэн өгүүлэх тэр имийн усан үзмийн ба инжирийн моддыг би сүйтгэх болно. Би тэдгэрийг ой болгож хээрийн араатнууд тэдгэрийг цөлмөх болно. 이 12절도 우상을 섬기고 우상을 따라가면 하나님이 다 주신 은혜로운 선물들을 하나님이 다 이렇게 다시 빼앗기게 하신다는 겁니다. За тэгээ 12 дугаар ишлэл маань хүртэл ерөөсөө тийм ээ бурхны өгсөн тэр ивэл нэгүсэл өөрийн бурхан өгсөн тэр өөрийн одоо бэлгийг хүртэл тэднээс буцааж авах болно гэж хэлж байгаа. 네, 실제로 그렇습니다. 오늘날에도 그 하나님의 택한 백성들이 하나님을 섬기지 않고 하나님을 이렇게 기쁘게 하지 않으면 다 세상에 뺏기는 거예요. Одоо ч гэсэн ер нь тэгдэг тийм ээ хэрвээ бид нар бурхны сонгосон ард түмэн бурхны хүмүүс бурхны үгэнд дуулууртай байхгүй бол бүх зүйлээ дэлхийн ертөнцид алддаг байна. 이와 같이 하나님께서는 반드시 이스라엘 백성들을 징계하셔서 자신들의 죄를 깨닫게 하고 다시 하나님께 돌아오도록 하시겠다는 거예요. Үүнтэй адилхан бурхны ард түмэн тийм ээ одоо бурхан өөрийн ард түмнийг одоо юу гэх вэ? Зэмлэж, шийтгэж, одоо зэмлэж сахилгажуулснараа бурхны өмнө буцаан авчрах болно гэж хэлж 자, 13절 13 дугаар ишлэл. 그가 그 귀고리와 폐물로 장식하고 그가 사랑하는 자를 따라가서 나를 잊어버리고 창을 살라 바알들을 섬긴 시일대로 내가 그에게 벌을 주리라 여호와의 말씀이니라. За тэгээд 13 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлсэн байна вэ гэвэл бас баалуудын өдрүүдийн төлөө би түүнийг шийтгэх болно. Тэрээр тэдгээрт тахил өргөж эмэг эрднэр өөрийгөө гойж чимэн нууц амаргуудаа даган явсаар намайг марцсан гэж эзэн тунхаглаж байна. 이 13절은 이스라엘 백성들이 하나님의 징계와 심판을 받는 그 이유가 나옵니다. 왜 심판을 받고 하나님의 징계를 받는지 그 이유가 나옵니다. За тэгвэл 13 дугаар ишлэл дээр яагаад бурхны шийтгэлийг авах болсон бэ гэсэн одоо шалтгаан нь 13 дугаар ишлэл дээр гарч байна. 바로 바알 우상을 섬기고 바알 우상을 따라간 그 날 수대로 하나님은 징계를 하신다는 거예요. 심판하시겠다는 것입니다. Энэ нь болохоор баалын өдрүүдийг тийм ээ баалд одоо мөрөгсөн тэр бүх өдрүүдийн тоогоор тэднийг бурхан шийтгэх болно гэж хэлж байгаа. 그같이 하나님은 이스라엘 백성들이 죄를 이렇게 회개하지 않고 돌아오지 않으면 그 우상을 섬긴 그 날수대로 하나님이 반드시 징계하신다는 거예요. Тийм учраас бурхан тэднийг юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэд нар гимшээд бурханы өмнө буцаж ирэхгүй бол тэр баалд мөрөгсөн өдрүүдийн тоогоор тэднийг шийтгэх болно гэж хэлж байгаа. 네. 다음 5번째 대지가 나옵니다. За ингээд 5 дахь сэдв гарч ирж байгаа. 악을 골짜기로 소망의 문이 되게 하시겠다는 겁니다.
За тэр агуулгуулжаа буюу тийм ээ тэр үхлийн хөндийг одоо найдварын хөндий болгоно гэсэн. 14절로 23절입니다. 14-өөс 23 дугаар ишлэл. 14-өөс 23 дугаар ишлэл. 예, 아굴 골짜기는 이 죽음의 골짜기, 하나님의 심판의 골짜기입니다. Агуул одоо хөндий буюу тийм ээ энэ үхлийн хөндий гэдэг бол бурхны шийтгэлийн хөндий байна. 여기 아간이 범죄로 인해서 아간과 그 가족, 식구들이 다 몽땅 아굴 골짜기에서 하나님의 심판으로 죽임을 당했습니다. Ахааны тэр гим нүглээс болоод ахаан болон түүний гэр бүл тийм ээ тэр хөндийд одоо бурхны үхлийн шийтгэлийг авцгаасан байна. 자, 이제 이 말씀은 이스라엘 백성들이 아골 골짜기처럼 하나님의 심판을 받게 되지만 하나님은 다시 그들을 회복시켜서 돌아오게 해주시겠다는 겁니다. Тэгвэл энэ үг нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол хэдийгээр тийм ээ Израилийн ард түмэн одоо үхлийн хөндийгээр туудлах мэт тийм зовлон зүдгүүрийг амсгах ч гэсэн бурхан түүнийг тэднийг дахин буцаан авчрах болно гэж хэлж байгаа. 네. 하나님께서는 사랑하는 백성들이 다시 돌아오도록 그 위로와 또 회복의 약속을 주시는 말씀입니다. Бурхны хайртай ард түмэн тийм ээ одоо бурхны өмнө буцаж ирэхийн тулд тэднийг дахин сэргээх болно гэсэн бурхны амлалтын үг байх нэ. 14절 14 дугаар ишлэл. 그러므로 보라 내가 그를 타일러 거친 들로 데리고 가서 말로 위로한다. За тэгээд 14 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэгэхээр харагтун би түүнийг уруу татан цөлд авчраад түүнтэй ийдгээр ярих болно гэсэн. 네. 여기 이제 타일러 하나님께서는 이 타이르다라는 말이 나옵니다. 타일러. За энэ дээр болохоор юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол бурхан тэр ийдгээр ярих болно гэсэн байгаа тийм ээ. 이것은 하나님이 사랑하는 백성들을 일깨운다, 다시 깨닫게 한다 그런 뜻을 갖고 있습니다. За энэ дээр уруу татан гэж байгаа. Уруу татан гэж. Одоо сая ийдгээр ярина гэхээс гих биш одоо уруу татан гэдэг маань юу гэсэн үг юм бол бурхан тэднийг ахиад өөрлөгөө авчрахын тулд тэднийг сэргээх болно гэсэн утгатай. 우리 하나님의 일꾼들도 이 교회에서 성도들이 잘못된 길로 가면 그릇된 길로 가면 그들을 사랑하기 때문에 권면하고 타일르고 또 설득하고 이렇게 해서 바른 길로 돌아오도록 합니다. Тэгвэл бурхан тийм ээ тэр хүмүүсийг өөрийн ард түмнийг зөв замаар явуулахын тулд тэднийг уруу татаад тийм ээ тэднийг одоо зөв зам руу хөтлөж авчрах болно гэж хэлж байгаа. 자, 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 이렇게 부모가 자녀를 타이르듯이 자녀에게 권면하듯이 이렇게 해서 돌아오게 하신다는 겁니다. За тийм учраас энэ дээр юу гэж хэлээд байна вэ гэх юм бол бурхан тийм ээ эцэг их хүн тийм ээ одоо үр хүүхдээ хэрхэн одоо уруу татаж хааш юм бэ бас одоо зөвлөж тийм ээ одоо синхруулж одоо ухааруулдагтай адилхан бурхан ч гэсэн өөрийн ард түмнийг ингэж бас зөвлөж синхруулах болно гэж хэлж байгаа. 과거에 이스라엘 백성들을 하나님이 그 광야에서 이스라엘 백성들이 광야 40년 동안에 하나님이 40년 동안 얼마나 이스라엘 백성을 어린아이처럼 손을 붙잡고 안고 품어주고 또 권면해주고 타일러주고 이렇게 부모가 어린아이를 기르듯이 이렇게 하나님이 자기 백성들을 사랑하셨다는 것을 다시 깨닫게 하신다는 겁니다. Бурхан өөрийн ард түмнийг тийм ээ цөлд байхтай хэрхэн удирдах тэднийг хэрхэн одоо синхруулж авч явж байсантай адилхан бурхан хүртэл энэ тийм ээ одоо ард түмнийг хүртэл ингэж хайрлах болно гэж хэлж байгаа. 그 하나님의 첫사랑, 그 하나님이 이스라엘 백성들의 그 첫사랑을 다시 깨우쳐 주신다는 거예요. 첫사랑. Бурхан тэр Израилийн ард түмний тэр анхны хайрыг нь дахин сэргээж өгнө гэж хэлсэн байна. 그 첫사랑을 다시 깨닫고 다시 하나님께 돌아오도록 하신다는 거예요. Тэр анхны хайраа дахин ойлгоод тийм ээ Бурханы өмнө дахин буцаж ирэхээр тэднийг одоо удирдах болно гэж хэлж байна. 요한계시록 2장 한번 찾아봐.
За илчлэлтийн 2-р бүлэг 2장 2-р бүлэг. 에베소 교회에 주신 말씀이에요. Энэ болохоор Эфес чуулганд өгөгдсөн үг байгаа. 4절, 2장 4절. 2-ын 4-р ишлэл Эфес чуулганд өгөгдсөн ишлэл. 4절과 5절을 За 4-5-р ишлэл. 4절 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸다. За тэгвэл 2-р ишлэл дээр бишээ 4-р ишлэл дээр нь юу хэлж байна гэх юм бол харин надад чиний эсрэг зүйл байна. Юу гэвэл чи анхны хайраа орхижээ гэсэн баг. 하나님의 에베소 교회에 대한 책망이 뭡니까? Тэгвэл бурхан Эфес чуулганыг зэмлсэн тэр зэмлэл нь юу байна вэ? 처음 사랑을 버린 거에 대해서 책망하고 있습니다. Анхны хайраа хайсныг нь тийм ээ одоо буруутгаж байна. 여러분 처음 사랑을 여러분 깨닫고 그걸 버리면 안 됩니다. Та нар энэ анхны хайраа тийм ээ одоо мартаж хайж болохгүй. 이 부부간에도 마찬가지예요. 부부간에도 처음 사랑, 첫사랑을 회복해야 됩니다. Эхнэр нөхрийн хувьд ч гэсэн энэ адилхан тийм ээ. Яг л тэр анхны хайр ямар байсан тэрийгэ дахин шинжилж сэргээх хэрэгтэй. 여러분 처음 사랑, 정말 내가 처음 하나님을 사랑하고 하나님이 얼마나 나를 사랑하시고 나를 소중히 여기시는지 그 처음 사랑을 깨달았을 때 그걸 잊지 말라는 겁니다. Үнэхээр та нар тийм ээ одоо тэр анхны хайр бурхан намайг анх яаж хайрлаж байсан тэр хайрыг мартаж болохгүй байх нэ. 5절 5-р ишлэл. 그러므로 어디서 떨어졌는지 어디서 처음 사랑 이 첫사랑이 어디서 떨어졌는지 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮긴다 그래. За тиймээс 5-р ишлэл дээр юу хэлж байгаа нөхөн тиймээс чи хаанаас унснаас санаж гимш чи анх хийж байсан үйлсээ үйлд хэрв чи гимшихгүй бол би чам руу очиж дэнлүүний чин суурийг байрнаас нь зайлуулах болно. 어디서 무엇 때문에 처음 사랑이 떨어졌는지 그걸 깨닫고 다시 돌아오라는 거예요. Хаанаас юунаас болоод тийм ээ тэр анхны хайраа гээсэн тэр алдснаа одоо санаад буцаж ирээрээ гэж хэлж байна. 이와 같이 하나님은 이스라엘 백성들에게 간곡하게 타이르고 있습니다. 간곡하게 타이르고 있어요. Үүнтэй адилхан бурхан Израилийн ард түмэнд тийм ээ одоо маш юу гэх вэ? Одоо анхааруулж одоо хатуугаар гэх үү одоо анхааруулж зэмлэж хэлж байгаа. 여러분 이 하나님의 마음을 좀 우리가 알아야 됩니다. Тийм учраас бид нар бурханы энэ сэтгэлийг мэддэг байх хэрэгтэй. 자, 15절 호세아 2장 15절. За 2-ын 15-р ишлэл. Хосея 2-ын 15. 거기서 비로소 그의 포도원을 그에게 주고 악을 골짜기로 소망의 문을 삼아 주리니 그가 거기서 응대하기를 어렸을 때와 애굽 땅에서 올라오던 날과 같이 하리라 그랬습니다. За тэгээд дараа нь тэндээс би түүнд түүний усан үзмийн цэцэрлэгийг мөн Ахорын хүндийг найдварын хаалга болгон өгнө. Тэрээр тэнд залуу насныхаа өдрүүдийг шиг Египтийн гараас гарч ирсэн өдрийн шиг дуулах болно. 자, 이 15절에 거기서라는 곳이 장소가 나옵니다. 거기서라는 장소가 나오는데 이곳은 광야를 말합니다. 광야. За тэгвэл энэ дээр юу хэлж байна вэ гэх юм бол би тэндээс гэж хэлж байгаа тийм үү? Тэндээс гэж. Тэгвэл энэ тэндээс гэдэг газрын нэр гарч ирснээр энэ маань болохоор юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр одоо цөлийн нөхцөл байдлыг хэлж өгч байгаа. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 광야로 인도하여 그들을 회개시키고 회복시킨다면 Бурхан Израилийн ард түмнийг тийм ээ одоо цөл рүү одоо удирдаад тэднийг тэнцэн гимшил рүү одоо дуутах болно гэж хэлж байна. 이 광야라는 것은 영적으로 말한다면 하나님만 믿고 의지할 수밖에 없는 곳. 정말 하나님만 믿고 하나님께만 소망을 둘 수밖에 없는 곳. 그런 환경을 말합니다. Энэ болохоор тэр юу хэлж байна гэх юм бол тэд нэр үнэхээр бурханд итгэж найдаж тийм ээ зөвхөн түүнд итгэж найдахаас өөр аргагүй тэр одоо газрыг нөхцөлийг хэлж байна.
그런 환경에서 하나님은 우리를 깨닫게 하셔서 다시 우리를 회복시켜서 하나님께 돌아오도록 하신다는 거예요. Ийм нөхцөл байдалд тийм ээ бид нарыг бурхан одоо дахин сэргээж түүнийг одоо ойлгоход хүргэнэ гэж байна. 그래서 하나님께서는 다시 그 모든 소유물을 소유권을 다시 회복시켜 주신다는 거예요. Тэгэж бурхан бид нарыг дахин тийм ээ тэр нөгөө эзэмших хэрэг тийм ээ одоо бурханы тэр одоо өгсөн өвүүдийг эзэмших хэрэгийг биднэрт дахиж сэргээж өгнө гэж хэлсэн байна. 결국은 이스라엘 백성들의 그 경제적인 번성도 다시 하나님이 회복시켜 주시겠다는 거예요. Тэгвэл энэ маань эцэстээ бурхан тэр одоо Израилийн ард түмний тийм ээ одоо тэр юу гэх одоо мөн 목사님 그거 다시 좀 경제적인 부흥, 아하. 경제적인 번영을 다시 회복시켜 아하. 주시겠다. Бурхан Израилийн ард түмэнд тэр нөгөө бурханы өгөх тэр сэргэлтийг тийм ээ тэднэрт дахиж өгөх болно гэж хэлж байна. 여러분이 이 경제 문제도 하나님의 손에 달려 있습니다. Тийм учраас бидний энэ эдийн засгийн талаарх асуудал одоо санхүүгийн асуудал гэдэг маань тийм ээ энэ маань хүртэл ерөөсөө бурханы гарт байдаг бахны. 우리가 하나님께 에게 말씀을 순종하고 하나님만 믿고 의지하면 하나님은 반드시 은혜 가운데 우리 경제 문제도 회복시켜 주십니다. Бид нар чинь бурханы үгэнд итгэж бурханы үгээр байх юм бол тийм ээ бурхан бидний энэ санхүүгийн асуудлыг хүртэл шийдэж биднэрт одоо эвэлэг өгөх нэ. 자, 16절. За 16 дугаар ишлэл. 여호와께서 이르시되 그날에 네가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내 바알이라 일컫지 아니하리라 했습니다. За 16 дугаар ишлэл дээр тэр өдөр чи намайг миний нөхөр гэж дуудан цаашид миний баал гэж дуудахгүй хэмээн эзэн тунхаглаж байна. 그때 비로소 이스라엘 백성들이 하나님을 바로 깨닫는 것입니다. Тэр үеэс тийм ээ бурханы Израилийн ард түмэн бурханыг зөвөр таньж мэдэх болно гэж хэлж байгаа. 하나님을 나의 신실한 나의 남편으로 이렇게 이제 섬기겠다는 그것을 다시 이렇게 결심하게 되는 것입니다. Бурханыг тийм ээ үнэхээр дахин тэр миний итгэмжтэй нөхөр хэмээн түүнийг дагах болно гэж хэлж байгаа. 이와 같이 하나님은 이스라엘 백성들, 타락한 이스라엘 백성들을 회복시켜서 다시 본 남편, 이스라엘 백성들의 본 남편은 하나님께 돌아오도록 하신다는 거예요. Ингэж бурхан Израилийн ард түмнийг одоо өөрийн тэр жинхэнэ тэр нөхөрлөө тийм ээ жинхэнэ тэр нөхөрлөө авчрах болно гэж хэлж байгаа. 예. 이와 같이 하나님이 약속을 이렇게 선포하고 있습니다. Ингэж бурхан өөрийн амлалтыг тэднэрт тунхаглаж байна. 그리고 17절에 내가 바알들의 이름을 그 입에서 제거한다 했습니다. Даады 17 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байгааг нь учир нь би түүний амнаас баалуудын нэрсийг арилгах бөгөөд гэж хэлсэн. 예, 이 바알이 헛되구나. 바알은 아무것도 아니구나. 바알은 거짓되구나. 그것을 깨닫게 해서 다시는 바알을 믿고 의지하지 않도록 하시겠다. Тэгээд тэд нэр тийм ээ одоо баалыг бол одоо баалын нэрсийг арилгах бөгөөд тэгснээр тэд хойшид тэд өөрсдийнхөө нэрээр дуудахгүй гэж тэд нар үнэхээр хоосон юм байна, худлаа юм байна гэдгийг одоо тэднэрт ойлгуулна гэж хэлсэн байна. 18절. 18 дугаар ишлэл. 그날에는 내가 그들을 위하여 들짐승과 공중의 새와 땅의 곤충과 더불어 언약을 맺으며 또 이 땅에서 활과 칼을 꺾어 전쟁을 없이 하고 그들로 평안히 눕게 하리라 했습니다. За тэгээд 18 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэр өдөрт би бас тэдний төлөө хээрийн араатнууд огторгон шууд ба газрын мүлк хөгчд амьтадтай гэрээ байгуулах болно. Би нум илд ба дайныг энэ газраас халах бөгөөд тэднийг аюулгүй хэвтүүлнэ гэж хэлсэн байна. 자, 이 18절의 말씀은 하나님께서 회복된 이스라엘 백성을 위하여 평화롭고 안전한 환경을 만들어 주신다는 것입니다. Энэ 18 дугаар ишлэлийн үг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол бурхан тэр Израилийн ард түмнийг тийм ээ амар амгалан тэр тайван одоо амьдруулах
тэр амьдруулах тэр нөхцөлийг нь би шинээр бий болгож өгнө гэж хэлж байна. 예, 이방 나라의 침략을 받지 않도록 이방 나라에게 이제는 해를 입지 않도록 하나님이 다 안전하게 지켜주시고 평화롭게 살 수 있도록 하나님이 은혜를 주신다는 겁니다. Харь үндэстнүүдэд одоо дарлагдахгүй тийм ээ. Бурхны ивэл өрөөлөөр одоо элбэгт хангалуун одоо амар амгалан амьдруулах болно гэж бурхан хэлж байгаа. 네. 그날에 나오는데 그날에 이 그날에란 뜻이 뭡니까? 그날에 За тэгвэл тэн дээр тэр өдөрт гэж хэлсэн ба тэр өдөрт. Тэгвэл тэр өдөр гэдэг үгийн утга нь юу юм бэ? 우리에게도 이 그날이란 이런 은혜가 있습니다. 그날. Биднэрт ч гэсэн тэр өдөр гих тэр одоо ивэл байгаа. 악을 행하는 자들에게는 심판의 날입니다. Тэгвэл энэ тэр өдөр гэдэг маань хорон мог үйлцэгч хүмүүсийн хувьд бол тийм ээ шийтгэлийн өдөр бол 그러나 하나님을 사랑하는 자들에게는 그날은 은혜 받는 날입니다. 복 받는 날. харин бурхныг хайрладаг бурхны одоо үгэнд тийм ээ одоо дуулууртай байдаг хүмүүсийн хувьд бол тэр өдөр бол өрөөлтөө өдөр байх нэ. 자, 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하는 백성들에게는 이 날이 복 받는 날이고 은혜 받는 날이고 다시 하나님의 약속을 받는 참으로 기쁘고 즐거운 날. Аха. Бурхныг хайрладаг бурхны тийм ээ үгэнд дуулууртай байдаг энэ хүмүүсийн хувьд бол энэ одоо хэлж байгаа тэр өдөр гэдэг бол үнэхээр тэр өрөөгдөж тэр баяр хөөргийг авах тийм одоо баярт өдөр байх нэ. 여러분 사랑하는 여러 하나님의 종들 여러분들 이 그날이 여러분들에게 꼭 있기를 바랍니다. 그날. Үнэхээр бурхны хайртай ард түмэн та нар тийм ээ тэр бурхны тэр энэ тэр өдөр гэж байгаа тэр өдөр тэр гэдэг өдөр та бүхэнд бүгдэд чинь байхыг хүсэж байна. 여러분들이 고난을 받고 고생을 많이 하고 주님의 이름을 위해서 많은 환난과 여러 가지 시련을 많이 당하고 있습니다. Та нар бол тийм ээ одоо бурхны төлөө маш их зовлон амсаж, зовлон зүдгүүртэй байд маш их тэр сорилттой тулж байгаа ийм хүмүүс байгаа. 그러나 여러분들에게는 소망이 있습니다. Харин хэдийгээр тийм боловч бид бүгдэнд маань одоо найдвар байна. 바로 그날이 있습니다. Тэгвэл тэр маань юу юм бэ гэх юм бол бид бүгдэд тэр өдөр гэдэг тийм ээ тэр өдөр биднэрт байгаа юм аа. 자, 이걸 성경적으로 증거한다면 고린도 후서 6장 1절 한번 찾아봅니다. За тэгвэл энийг бүгдээрээ Библийн хувьд одоо батлахын тулд Коринто хүйсөө 2 дугаар Коринтын 고린도 후서 1장 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 고린도 후서 6장 6 дугаар бүлэг 6장 1절과 2절 1-2 дугаар ишлэл 6-гийн 1-2 дугаар ишлэл 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 그랬어요. За тэгвэл 1-р ишлэл дээр нь Бурхантай хамтран ажиллаж байгаа бид та нараас хичээнгүйлэн гуй Бурханы нэгүслийг бүү дими хоосон аваарэ. 2절 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때 보라 지금은 구원의 날이로다. За тэгээ 2 дугаар ишлэл дээр учир нь тэр би тааламжт цагт чамайг сонсон авралын өдөрт би чамд тусалсан гэж хэлсэн. 자, 그날이 무슨 날이에요? За тэгвэл тэр өдөр гэж ямар өдрийг хэлээд байна вэ? 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. За тэгвэл энэ маань болохоор одоо тийм ээ тааламжт цаг буюу авралын өдөр байна гэсэн. 여러분의 앞길에 바로 은혜 받는 날, 구원의 날, 기쁘고 즐거운 날, 하나님의 약속이 이루어지는 날. Та нарын өмнө бол тийм ээ баяртай бөгөө хөөртэй Бурханы амлалтыг авах ийм баяртай цаг байна. 반드시 여러분에게 이 은혜가 있기를 원합니다. Та бүхэнд заавал энэ Бурханы ивэл тийм ээ энэ нэгүсэл байхыг хүсэж байна. 아멘. 여러분 지금 아무리 힘들고 어렵다. 이 날을 바라보고 잘 참고 견디며 하나님 앞에 기도하시기 바랍니다. Тийм учраас та нарт хичнээн хүнд хэцүү байсан ч гэсэн
Бурхны өмнө энэ өдөр биднэрт байгаа шүү гэдгийг санан одоо төвчээртэй байгаасай гэж хүсэж байна. 하나님이 반드시 약속대로 여러분을 축복하십니다. Бурхан амлалтынхаа дагуу заавал та бүхнийг өрөөх болно. 여러분들이 끝까지 하나님의 약속을 믿고 기다리십시오. Харин та нар эцсээ хүртэл Бурханы амлалтанд итгэж түүнийг хүлээгээрэй. 여러분들에게 축복이 임하길 바랍니다. Та бүхэнд Бурханы өрөөл байхыг хүсэж байна. 자, 오늘 호세아 2장 우리가 18절 했죠? 18절. За бид нар сая Хосея 2-ын 18-ыг явсан тийм ээ. 네. 자, 여기까지만 오늘 합시다. За өнөөдөр ингээд дуусгая. 자, 호세아 2장 18절에 무슨 날이 있다고요? За тэгвэл 2-ын 18 дээр биднэрт ямар өдөр байгаа гэсэн бэ? 우리 Тэр өдөр байгаа. 우리 누가 대답할까? 그날이 그날이 어떤 날? 그날이 있다고. За тэгвэл 그날. тэр өдөр маань ямар өдөр байгаа вэ? 저기 구원의 날. 예, 구원의 날 또 은혜. бас нэгүслийн тийм ээ ивэлийн өдөр байна. 예, 하나님의 은혜 주시는 날. Бурхан биднэрт ивэлээ өгөх өдөр байна. 구원의 날. Авралын өдөр. 그날은 기쁘고 즐거운 날. Тэр өдөр бол баяртай одоо баяр хөөртэй өдөр ахна. 그날은 바로 영광스러운 날. Тэр өдөр бол үнэхээр одоо алдрын өдөр байна. 예, 기쁘고 즐거운 날이요. Одоо баяр хөөртэй тийм ээ одоо баяр өдөр гэж. 하나님을 영화롭게 하는 날이에요. Бурханыг алдаршуулах өдөр байна. 예, 반드시 여러분들에게 이 날이 오기를 바랍니다. Та бүхэнд энэ өдөр заавал ирээсэй гэж хүсэж байна. 여러분 여러 가지 힘들고 어렵고 참 고달프고 때때로는 눈물도 나고 고난의 길입니다. Магадгүй энэ зам биднэрт тийм ээ заримдаа хэцүү, зовлонтой, уйлмаар тийм ээ үнэхээр ганцаардмаар одоо давж туулахад хэцүү ийм зам байна. 그러나 우리에게는 그 날이 있습니다. Гэхдээ биднэрт тэр өдөр байна бидэнд. 하나님의 약속이 이루어지는 날. Бурхны амлалт өгөгдөх өдөр. 우리가 이 날을 생각하면서 여러분들 잘 참고 목회에 충성하시기 바랍니다. Тэгээд та бүхнийг энэ өдрөө санаж тийм ээ энэ өдрийг санаж хончлолтой итгэмжтэй байгаасай гэж хүсэж байна. 우리 세계에도 이 날이 꼭 임할 겁니다. 아멘. 기도합시다. За бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 우리 사랑하는 몽골에 있는 귀하고 복된 우리 하나님의 종들을 하나님 기억해 주시옵소서. Та Монголд байгаа өөрийн гайхалтай боолуудыг та үргэлж санаж өгөөч. 이 하나님의 일꾼들의 형편과 처지를 하나님이 다 알고 계십니다. Бурхан та өөрийн ажилчдын нөхцөл байдлыг та бүгднийг сайн мэдэж байгаа. 몸의 질병으로 이렇게 고생하는 것도 아십니다. Өвдөж байгаа биеийн хүртэл та мэдэж байгаа. 또 경제적으로 빈궁하고 어려운 형편도 아십니다. Эдийн засгийн хувьд ч гэсэн хүнд хэцүү байгааг нь та мэдэж байгаа. 또 우리가 예수님의 이름 때문에 여러 가지 참 핍박과 또 여러 가지 어려움을 당하는 것도 압니다. Есүсийн нэрээс болоод янз бүрийн хүнд хэцүү, хавчлаг одоо тийм ээ асуудалтай тулгардаг гэдгийг ч та мэдэж байгаа. 또 억울한 일도 아십니다. Бас бидний үнэхээр харамсалтай асуудлыг ч гэсэн та мэддэг. 우리가 남모르게 눈물을 흘리고 하나님 앞에 이렇게 통곡하는 것도 하나님이 다 알고 계십니다. Үнэхээр бид нар бусдад мэддэггүйгээр нулимсаа урсгаж уйлж байгааг Бурхан та ч бас мэдэж байгаа. 이런 아골골짜기 같은 절망적인 이런 현실 앞에서 우리가 낙심하지 않도록 붙잡아 주시옵소서. Үнэхээр бид нар ахуурын хүндий шиг тийм өвглийн хүндий шиг тэр хүнд хэцүү нөхцөл байдалд байсан ч Бурхан та бид нарыг барьж хамгаалж өгөөч. 이런 아골골짜기가 소망의 문이 되게 하신다고 했습니다. Энэ өвглийн хүндий, ахуурын хүндийг та найдварын хаалга болгоно гэж хэлсэн.
또 그날이 있습니다. 반드시 하나님의 약속이 이루어지는 영광스러운 날이 우리 앞에 있습니다. Үнэхээр Бурхны амлалт заавал биелэлээ олох тэр алдрын өдөр, тэр авралын өдөр биднэрт заавал ирэх болно. 끝까지 하나님의 약속을 바라보고 믿고 의지하며 기도하게 해 주시옵소서. Эцсээ хүртэл Бурхан таны амлалтыг харж, найдаж, таны өмнө залбирахад та туслаач. 우리에게 맡겨진 양들을, 우리에게 맡겨진 하나님의 교회를 위해서 충성되게 우리가 그 직무를 수행할 수 있도록 하나님 저희들을 붙들어 주시옵소서. Биднэрт даалгаж өгсөн хонин сүргийн төлөө бид нар үүргээ маш сайн биелүүлж чадхад та туслаач. 하나님 일꾼들을 축복하시고 하나님께 보배롭게 여기시고 하나님이 귀하게 사용해 주시옵소서. Бурхны ажилчдыг маш их өөрөө та өөрийн ажилчдаа анхааран тэднийг та улам илүү гайхалтайгаар ашиглаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 감사합니다. За бүгдэнд нь баярлалаа.